جبر حضرت الأخوة قاتل هذا بيتكلي حاكم يخرج مال حالة الدنيا الجزر السلام عليكم. تمازن حيالة تلقى يصير نوضا بمنا هنا نوضا بين هنا كان ماشينا بنزين فبرشنا عجيب الربشتنا تجبي دلت إيران إن دلائل دلائل مناديت ذوقت البلاج ببلاء وشفقي بمحشوع صاحب قدرته جلال بوحد الدنيا مديد يكتب كتب قروب برد نطن غزالك كوفي الكيلك أريدك وكجانيك خدا بگرنم روکی رمضان سحور بترق بتبك وربيمالوي من قول مادلي مليون دلي مليون انا مادلي مليون دلي مليون كيكي دلي مليون اليوم اليوم ولا مالا من مالا من مالا من مالا من مالا من مالا مالا من لا لا ظالمة لا 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 اللي خبار بار من اللي خجار في دايد مرا بشار وحزة سيدون اللي خنيشان مرا قداغ مودول العدي خند الشبقة سدر القور يقرك لي سيخين أمسال في يربون لا دوري كالك براوا أمسال بحر ميان باب برانا حركة سكات وتير العاشق برر ومكان وفلقي مالا وصديقي استمالي بوضو لا تقص خشو دلالة دلبالة سكنة سلام عليه ونبا تركب بنك تاشي حينا بنا ونبا ولا بشياي Mezopotamya TV destpêtke bila çavê we hertim li ser kanala Mezopotamya TV be. Dem baş temaşawanên hêja. Dem baş her Kurdistaniyek li her derê cîhanê ku li me temaşa dike.
وکی ما گوتو بو دشتوار کشنبی به دو میوان خوی پر هجارا امید خدمت وادا بن. مزوپوتامیا یک جوان مالپره که براستی به جداهی دنابرا زاروا دا دنابرا چند هنرا کردی دا تنه آرمانچ خدمت کردن به چند هنرا کردی زمان و ادبیات کردیه. جبوی که جی به همو هیز و شیانین خواهم دخوازن کسین که به قابلیت دا و شاشه دانه و اکرانی دانه ام پیشکشی و بکن. د دسپیکی دا براستی وکی هونج دزانن مخابن لروشلات کردستان 5 جوانین ما زیادتر جه هفته که کتنه بن برفیدا مخابن د تنگاسین جیان دا کو دنابرا باکور و روشلات کردستان کار کلبریه دی که لی مخابن کتنه بن برفیدا و دولت دستلاتدار جی دکارین که وانا رزگار کلی مخابن وکی مگود لهر دره ظلم و زوری لسر کردان ام بناوه مزوپوتامیا تیوی سرساغیه لمالبات خوین عزیز لروشلات کردستان باجار اورمید خوازن جیوان جنت به انشالله به دمکی نیز و زاروکین خواه به دست خواه دفنی آخر بکن و جیوان جنت به باشه اول جمع میوان خواه دعوت سر برنامه بکن دو میوان پر هیجا پر زانا یک جوان نویسکار و لیکولر مامستا فرگین ملیک آیکوچه یک جهنمند می هیجا و دنگ زیرین بنگی آگریه از میوان خواه بینم سر اکرانه مامستا جان خیراتن ناف خیری دا بسر سر چلا سلام ریز بابا سلام ریز از بارم بزگری که میاد دنگ نینه مامستا نولو نه دنگ پروبلم تو نه باشه جمع نجی باشه باشه مامستا امارن جمع مامستا فرگین ملیک آیکوچ نویسکار و لیکولری کرد تو بخیر هاتی دست پیکم کرم که گفت ناف خیری دا بس سپاس بری از خوازم ایشا گلی می کو زاروکی وان دبنی وی آشتی دا مایه ایشا وان پارو بکن و سلام حرمت خوش وان را دشن گلک سپاس بوی گوتنا تا مامستا بنگین تو جی خیراتی سرسرا دنگی خواه که مامستا بنگین کرم کم گوتنا تا جی ایوار باش جبو تا و جبو مامستا فرگین و جبو همه کسی گلمه گهدار دکی جی و ایشا مالباتین زاروکین کردا لحر داری سرسری من مرنه از سرساغی جمالباتی وانت خوازم هیوی دکم دزوترین وقت لاشی خواه بدست بخن اجی ایوارا بخیر از بوی ندوش گلک سپاس هر هبر مامستا جان مامستا سیستما برنامه ام هر میوان خواتینن ام یعنی بکرتی جی به خدمتی که بچوک جی به ام جیان ناما میوان خواهش دخوینن جبو امی دست بی که هرن جیان ناما مامستا فرگین هم تماشا بکن تماشاوانن هجا اگر لسر ایزنا و مامستا جان کرم که سویدارم کرد جیان نامی دا چه کرتاسیو که ماسیتی دا نبه بدلی و به و بدلی تماشاوانن نشی به کرم دناوا کردان ده گلک نویسکارن بلیمت و زاناین مزن هنه جه احمد خانی و ملای جزیری فقیه تیران ملای باته جه گرخوین و سیدای تیریج بگیره و گلک کسین دن خباتک مزن و بربچاف گرنه جبو دوزا نتوا کردستانه ده سردما معانها ده جی کسین وها هنه نکیمی وان زاناین برینه که دما پینوسا خواه ددانن سر لینوسه دیروکو داستانن به هزاران سالا پیشکشی جواقا خواه دکن یک جوان کسانجی که نهاد ناوا مده فرگین ملیک آیکوچه فرگین ملیک آیکوچ روژا 4 ماه 4 سالا 1953 لگمگما باکوری کردستان هاتیه دنیای گالینوی جه اشیرا بالانین درسمینه باوریا مالباتی باوریا اهل حق را حقه پشتی سرهلدانا شیخ سعید لشکر داویجن سر گنده باخچه جیکا دپی 25 میرین لگون دگرن
ریا حق و سنی تیگلی هب. گالکی وی دفرسنده که دا دروه لی بگلین لشکران بریندار دبه و بوی برینه دچه سر دلوانی خواه. زاروکاتیا فرگین ملک آیکوش دبن سیا روشا سویتی و به هر آوای هولدان جیانکی مالباتی افراندنا باوه ویده درباز دبه وکه که بخواه بیجه باوه من ام محتاجی تو کسی نکرن لی ده هر گاو آوتنه که ده مسیا و سویتی هیز دکر بیرهاتنا خواه آکرینا سازه آنجی تنبوری و هاتین زمان لسال 1967 لگمگم آمه یکی ساز چه دکر من خواه سازه که بکرم جامرک بو خاله من ناز دکر چند جانانجی از و خاله خواه به هفره چوبندوکان آوی گاوا من خواست از ساز بکرم جمره گود هر گلی باسکان جمن را قرمه بیاسور بینه از جی جدره تنبوره که چکم من قرمه بیاسور بر ویجی جمره تنبور چکر ازو پسمام خواه ملابادای تاوی چند گندیان امل تراکتور سوار بون دچون گند ملا هر جاره دگود گرووی تشتی ویده ببه حرامه لسر پیواجوه دبستان ماموستا فرگین و هاد بیجه من دبستانا سرطای لگند خواند از خوند کارکی بیدرفت لی گلک جیر بوم دما از ده پولا سیان ده بوم ماموستاین پولا چاران و پینجان بانک لمن دکرن از دبرم من پزگریکین ماتماتیکه یا پولا پینجان چاره سر دکر نویساوی آیه کمین که هات دوشاندن لسر تیگینین زمان کردی بو ده هجمارا روشن اوروپا یا ده سباتا سال 1993 ده هات دوشاندن لبی ویجی ده کووارین جدا ده نویسنوی بلاو بون ده پاییزا سال 1995 ده لبرلینه ده کنفرانسا زمان کردی ده گوتارا خواه لسر روبرینا زاراوین کردی آماده دیگه دورا لسال 1996 ده اف گوتار ده بناو کردیزان ده وکی یکمین پرتوک دردکوه نها لسر گلهن خالدیان اورار تویان دخبته هر هفته گلهکی در روزنامه یعنی ازگور پولیتیکا ده دنیشاندان لی برفرهی آوان وکی پرتوک ده دمک نیز ده وی درکوه ده نها ده لسر دو رومانن دیروکی دن دخبته برهمین وین چابوی لیکولین روبرینا زاراوین کردی چاوکانین چانداگل ایک چاوکانیا چانداگل دو جواکی کانیا خواندنه پرتوکا درسی فرمو بکردی جبو مزنان نویل روندکین هیوین وندا رومان ماموستاین زناران دلین لبرپوکه سیا دمابوری هفت روژن کالکی آسوین دینان بخت داگرکری سرور مد آشتیاگو نوی آشتیاگو گاومادا اوینا کرونا تونیک بله ما مستام لجیان ما و گذار کرد گلک سپاس هیویدارم که ماسی خوانه بن ما مستجان نه سپاس من هرابن براستی از وک خزینه که جبوی ادبیات و زمان کردی دزان ما مستجان تو هر هبین جبو من جی فخری از ایشه بوا هر ما مستان هجارما تکادکم یعنی ام گش به هفرا پارا وی وجهین ام به هفرا وی وجه دولمنتکن گلک سپاس مامستا جان مامستا بنگین جیاناما مامستا فرگین و دیت و گهدار کرد بله یعنی جیانه که پر سروریه براستش دی yani مخابن دیست دویجم مخابن گه هفقس کد هفقس نویس و ناگه بردستی حمک گلی کردی اوی کسی گد خوینن sana yani fazım çi bejim mesela vak hunermendi ki çıkarsa hunermend yak hamastran ki dveji tejar ke bu hunermend u kat ekrana u dünya gışle godardı ki ma Mustafa Ergin çıkas
خزینا که نه یعنی چی بیجی ثروت که اف ثروت هان چند کسی میراث ملتی کی نه چند کس یا چند هنرمند ما وک ما چند کتاب ماموسا خوندن یعنی زنه یعنی تازم چی بیجیم لبر راستی جی اف میراث هان ملکی yani mamusta jibo me Kurda çekiriye, jibo ki çekiriye, jibo me çekiriye. Yani min az çend ev xwendine. Yani xwazim bêjim çima roman nivîsê me, lê korînerê me, wek siyasetmedarê me ya wek hunermendê me ne popülerin, ne meşhurin. Nizam mamusta dû di bersivkê bide vê gotinê ji bo çi çima wilo ew erê. نها گل نه خدان ستاتویه کنن یعنی دولت خدان ستاتویه کنن او چقدر پیش و بینچی یعنی نه نوا جهانی ده نه دولت خدا او قد سرکفتی نبود یعنی دکتر بیا بجن گلک موزیک انگلیز هنن گابا تو وان موزیک انگلیز به کردی را ده برهم مرود به بلکی جه کردی دزینن یعنی رنگی که وسا هی لی او بوی مشهور دبن جبر کو انگلیسی جهانی دا درباز دبن زمان دنجی وره یعنی فارسی ترکی عربی جبر کو او خودی ستاتو وچا خودی ستاتو بو نوسکار نوانجی هنرمند نوانجی یعنی زانای نوانجی دی جهانی تن ناسکرین لی گلین کو خودی ستاتوی کنن وکی مدمینن یعنی پیش نکن یعنی دوی امبره لولات خواه بگن خودی ستاتویه کی او پرگریه یعنی ایرو او پنج جوانه می بنی آشیت دامانن یعنی اگر ام خودی ستاتویه کی بنا بلکه او نداد پیشی آوان جوانه می یعنی هم نکتشت به راستی می واگره دایم راست تمام سجان گلک کسین هجا لما تماشا دیکن و گهدار کن هنرمندن نویسکارن هلبستوانن ام یک بیگ بخیراتنا حما دیکن و ام هیویدارن حمو هوالجی براستی برنامه یا ما پار ببکن جبو که هر کس مفای جوی برنامه ببینه براستی جی یعنی صدیست از زانم برنامه خلاص جبه گلک کس وی هم ده آلیه هنری دا سترانه ده هم ده آلیه زمان و ادبیات کردی دا و مفاهم باش به برنامه بینه جبوی که هم داخواست کن همه حوالین ما برنامه پار و بکن گلک کسی قدرگیران هنرمندن عزیز دانه ریبر سرحت هنرمند کاوا اورمیک و او مامستا گرناس کوچر جه کمیته ریبریا مالپرا مزبوطام یا تیوی جبو برنامه شخواد دنوا برنامه دا گوتارا ریبریا کمیته آماده کار جی مامستا کاوش بام بکن اما هندکم برنامه خواه ببین ازنا مامستا فرگین لسر به امل جیانامه یا مامستا بنگی جی گودار کنو پشرا امی برنامه خود است بکن شراب که سر چواب گلک ساقوی سپاس دناوا کردان ده گلک دنگین خوش و بهیس هنه ده ستران و آوازن کردی ده جه خراسان حیانی ارمیه جه جزیره بوتان حیانی درسمه جه دیرگا همکو حیانی افرینه و جه زاخو بگره حیانی دیگه هورامان گلک دنگ دما مروف ده بهیزه گرماهی یک جدا لسر جان و جسد مروفان ده در باز ده به سدم چیه؟ آن چما او هیس چه ده به؟ اگر ام بفکرن گلی کرد دیروک خود حیانی نها به کلام و آواز نتوی خول سر لنگین خواه گرتیه به تایبت ده دما کمکوژی و اشکنجین که ده آلی دولتین داگیر کرده به سرما آنینه جبو بجی دنگین رسن دناوا کوراهی وان اش و جاناندا درکتنه جهر آلیه کی ولاد سترکینوها درکتنه یک جوان سترکانجی لروجاوای کردستان باجار آموده درکت بناوه بنگی آگری ربني رو سري هلضان ربني رو سري هلضان هات رجا جنگو بر خدان هات رجا جنگو بر خدان هی بنگی آگری
لروجا 8 ماه ششان لسالا 1969 لباجار آمودیا روجاوای کردستان هاتیه دنه. خواندنا خوی سرطایی لباجار آمودی قداندیه یا بلند لزانینگاه شامه بشا جواگناسی خویندیه. لگل خواندنا خوی 6 ماهان چوی انستوتیا موزیک لشامه به زانستی هینی موزیکی بویه. جدوازه سالیا خوده بویه بنگی هنره. باندورا باوی پر لسروی هبویه. وکه که بخواد بجه هر دم باوی من هلبستین ملای جزیری و جگر خوین جمرا دخاندن. هر وها باندورا برایوی درویجی جهیلا ناسینا آموره تنبوره و برایوی خورشید و پسماموی بشیر مله و نزیر مله جی جهیلا هلبسته ده باندورک مزن خستنه سروی. لسالا 1908 پر تیکلداری هنر و جواگا کردی بویه. حتی نها بنگی آگری خودی دو برهمانه. لسال 1995 آلبوما بناوی به حسرتم درخستیه و هاتیه بلاف کرن لناوا جواکا کردی و دناوا آرشیوا هنرا کردی دجی هاتیه زده کرن. هر وها لسال 2007 ده آلبوما خوی دومیجی درخستیه بناوی تیبیراته. او آلبوم با آریکاریا شیار آگری ده دست بکرن و هر دو برانویین بناوی طارق و خالد آگریجی آریکاری دانه. لدریکا حمکو تا دیگه باجار حلب سوریه و پایتخت سوریه شامه بنگی آگری به همه کومن کردین موزیکی را ستران گوتنه و بوان را بجداری گلک بیروز باهین وگه نوروز و سرسالین کردی بویه. کومن وگه کوما جودی درک، کوما هزل تربسپیه، کوما بوتان قامشلو، کوما آگری آموده، کوما برچم دربسیه، کوما بوتان کوبانه، کوما آگری حلب، کوما انگیزک افرین. بنگی آگری لبشا هنر زاروکان، گووند، ستران، شانو خباتک بربچاو هیا و بدهان کوم و شاگرد آوا کرنه. او هنرمنده کرد وکه گلک جی کردان به مجبوری ریا پنابرتی دایه پیش خواه و لسال 1999 ده بری خود دیده اوروپا نهال ولات آلمانیا جیانا خواه بردوام دکه. هر وزا دخباتن خوین هنری ده جی و که هرگاو اکتیو و بردوامه. زارو زکن بی خاکی و بشیم شادی کداوه اون تو خمه بله ما مستجان اولی جیانامه یا هنرمند بنگی آگری مالا و آوا فرس پاس کن جبوه کرد هنرمند کرد نوازکار کرد پولیتیکزان کرد هر کرد جیانا وان چقدر نزدیکی هبن یعنی ده عشق کشاندنه دا ده تکوشینه دا ده رابون رو نشتنه دا مروف دوی قای گشت قوپیا هبن او قص نزدیکی هبن جیانک برومت سلام و حرمت کلک سپاس ما مستجان کلک سپاس لور تشتیکو از خوازم بیجم مثلا د دیروکا کردستانی دا دیروکا ام بیجن 100 سال 200 سال بریان ها حتان ام روژا ایرو ته لسر مله نویسکار و هنرمند دا دیروک مایه لی دنوا جواکی دا بتایبتی دوان سالین کو تکنولوژیا پر پیش که تلویزیون پر زیده بون و که پیویست براستی نویسکارین کرد یا انکو ام بیجن دنگ بیجن کرد نهاتن خدمت کردن پرسات اجبو منه جبوته نها دما ام دیروکا کرد مزدکن او ایشو آزارین گلی کرد کشاندی رو بخوازه نخوازه او ایشو آزارین هنرمندای نویسکارای ای گشتایی لیدن نوا کردستانی دا دبی مرو راستیه کی بیشن روشنبیرین بنگهین روشنبیرین کو دستان چیروک راستین دیروک همه حتی ایرو آنی گیاندی همه دنگبیجیا کردی اگر دنگبیجیا کردی نبا و کردتی
وی نها لپی نما یعنی تو وی چقا چیروک و دستانا تو گوداری دکی از وقت مینک دستانا مهمه آلان دکی بله مرو وی چقا دستانا مهمه آلان گوداری دکی مرو تید گیجه دستانا کی بری میلاده راست یعنی تو دستانه دا تو هن خاله دیروک دبینی یعنی کیجان دنگ بش او دستان سترایه هنک تشی جخوا تبی کریه جدما خوا تبی کریه و احمد خانه جی مزناهیه کی پر مزن کریه او آنگوری دما خوا جنوبا داخستی سر نوساندنه به هلبستی داخستی سر نوساندنه و adapte kiriye, adapte dema xwe kiriye. Ev jî mezinahiyekî pir mezin e. Yani jiyanekî nû dayê destana memê alan bi mem û zînê. Yani di vî warê de wê çaxa em mêze dikin, yani dîrokê de em mêze dikin, êko lema êko zindî girtînin bi taybetî helbestwanin û dengbêjiyê. Ev dengbêjiya دیروک زندگی گرتی حتی روزمه آنیه یعنی او نبانا دبو کو ام دیروک دا تک بچویانا یعنی دنگبیجی چما از دبیجم دیروک دا دنگبیجی هری مزن سری دا دنگبیجی کیا خارس بو کیا خسرو باوی آشتیا بو انگارس یعنی ایرو هم انگلیزی دا لپی و انگارس بگرن آلمانی دا بگرن هون وی دبینن دوراج دبه دنگبیجه آشتیاگو و شاگرد نوی بوی آوای حتی ایروته یعنی دنگبیجی نوا مدا وکی چندکی هم دیروک هم چند مه پاراستنی که نشوپیه که وسا حتی ایرو آنیه یعنی جویجی گابادن بنگیجی حوالی بنگیجی پرسی بو گوتو بو یعنی جویجی اموان دا نبو بوی وگری دایی بله سپاس مامستا جان جبو گوتنه تیم بنرخ مامستا بنگی این السروی پرسه گوتنا تا چه باندورا کسی نویسکار و روشنبیر یا سترانبیج یا دنگبیج یا هنرمند جبوگ و کرد موندا نبونش خواه مامستا فرگین پرتش زلال کرن لی دنارین آمند وک کسی کی از بین قی چیا بهتر هشتگی ام خواب پاریزم نزان یک چیا وک کرد شوار دی چیا دمد زاگروس اندمان پر خواب وکشان زاگروس یعنی وکشان چیا آد دوا نظام حیات شرا دی گندیتیامه نظام حیات شراده راسته ببورین یعنی بلکه جبرگ ام به باجار زوب به باجار و تیکلی نکر یا به باجاروانی و زوب تیکلی نکرن بلکه اینکه او ام هشتن لسر نگی خواه یان لسر نوک نتو ام بمینن یان پاراستنا وی زمانی جگندتیا مهات جبر منگو چند نتوین جودال کلک آمجیان دکرن آسورن کلدانن اری سوریانن نمان یعنی وک زمان جی نمان وک چند جی نمان یعنی باید مبهر ارمن لحریم مد جیان دکرین سوریان یهودی جهو لجمل عمود جیان دکرین یعنی نه تارو مار یعنی کسین یعنی خردبونا وی زمانی چی مفهم نکر جبر دمگ مامور دهاتن جی شامه و حلب وان عرب بون لجمع گهینی زمان کردی نبانا نکاری بون جیان کربانا یا یعنی جیان وان پر زحمت دبو جاجبوی جی نظام سر اشکیا می ام گندی من ام دچیاد من وی زمانی و جاجبو استرانگوتین جی دمی برده اگر از دقایق دیش بیجم دمی برده بزانستی موزیکا کردی هبو حیا دمگ مسلمانتی در واز دوی موزیکا منی کردی دوی دنگبیجی تنی دنگ بی نویس مثلا الگوری احمد خانه شخواد مموزین ده 12 مقاما بلیو دکه 12 مقاما ده بیجی یعنی بری چند ساله 1600 دی اوورده نه او یک جی
آد دوان چند مقام هنه همه ناوی آن کردینه دمی او پورترژی او خوشی دمی وینا به کردی هبو مثلا یک گاه جی یعنی جی مثلا خوندگاه اری خوندگاه خوارنگاه گاه جی یعنی ایجا جی به عربی جی مقام یعنی زانه ایجا یک گاه دو گاه سه گاه چهار گاه پنج گاه شش گاه هفت گاه هاشی هیگ ناوین مقام علیکر مثلا نوا کرد حجاز اوانا هاشی هات نوکرین یانا بری پورتره اف انا همه کس بیب کارتی نه پشتیگ او حنا معمدان کرن وقت دو رمی فاصولا سی دو نه او خوندنا وانه از پاشی وینا جوار بیجم بو وقت بری راست اری باشه مامستا جان بریا از پرسا خالته بکم گلک کساتی و گلک هنرمندی سادنا و برنامه مدهانه براستی یک بیگ ام بخیراتنا حماد کن هنرمند مامستا خیلی غمگین تیده هیا هنرمند پیوان آرژین سلاو ریس هنرمند من بوتان کساتی مهجا مهران میرزایی خیرات سرسرا بس ناروس ام بیجن لکردستان سور یعنی لهر دری ولات لما تماشا دکن مامستا براستی جی یک بیک ام بخیراتنا حماد کن او جی دبا تینیتیا دلیوان جبوی چاند هنر زمان و ادبیات کردی مامستا ام بچن پرسا خوان سترانه که گهدار بکن پشا بردوامی بدن آخافن جبو کردنه که سترانه حز دکن ام سترانه که جه مامستا بنگی گهدار کن ازی جوار بیجم سترانه کوما طول هلدانه پر کهونه ازی جوار بیجم دی دل ده گریم روندکی جی خوینه جی خم دل بوم ناهلینه دی دل ده گریم روندکی جی خوینه جی خم دل بوم ناهلینه کسر در تو کوی نجبینه جدل وزرت نوازشینه کسر در تو کوی نجبینه جدل وزرت آوازشینه جینا منوته وکی زندانه اولاد بندستم پریشانه جینا منوته وکی زندانه اولاد بندستم پریشانه وينار متى نجي زمانه وشاودي نكان علينا وينار متى نجي زمانه وشاودي مكان علينا از
سپاس دلیم از گلک سپاسیا ودکم سپاسیا ما مستفرگین کاوا ورمیه حوال گرناس ما مستخیل خمگین از پر بختوارم گلمه گودار دکه پیوان آرژین حوال منی هیجا میوانی تا همه سرسرا سرچاواز و سلام سپاس دلیم هستو دلین تساوی سپاس کم جبوته ما مستفرگین لستران کردی او ستران کو براستی جدل تین خواندن دما مرو گهدار دکه چه قاس ایش و علم و جانن دناو دیروکا کردان ده همو برچاو مرو در باز دبن نهاد دیروکا کردستان ویچا دیروکا کردان مرو لید کوله یعنی ام پاریکی هنک بر بکورایی راه هر مگاوادم بحثا بستونه کر د نویسی بستونه دا با آشکاری د نویسی نه یعنی ریبرین کردا گرتنه بری işkence کرنه پشت işkence چاوی وان درخستنه گوی وان جه کرنه و سری وان جه کرنه برنن به کلا وان داردا کرنه یعنی داریوس یک بخواه ev لبستونه دایی نویساندن همجی به مدی دایی نویساندن یعنی لبستونه نویسی بستونه به سه زمانه مدیه الامیه اکادیه به سه زمانه هاتی نویساندن همجی به مدی دایی نویساندن یعنی دجمنه me her deme yani ve çağa ku em le vi weneji mezadikin le vi weneye em mezadikin yani ev wene le amedeji dema devleta Türk hade piyangır bi vi avay dersevan le kelepçe xısın kırın rezi wşa nişandar yani ev eşa 2500 sal beri îro le amede bi medan jiyan yani hatta hacı devam dike mamsta İca ev eş جوی روزه دست بکری حتی ایرو یعنی به مدانن کشاندن دما تو دیروکا اورارتویا تو خوینه تو آ خوریا تو خوینه تو آ میتانیا تو خوینه تو لکیجان دیروک یعنی کیجان بشه دیروکا ممزه دیکی ده گشت دا یعنی داگرکرین ولاته me هر به وجدان بونه استم تشتکی ده بیشم اد بیشم کرده جبر مرحمت آخواه جبر دلوانی آخواه جبر انسانیت آخواه وندا کرد یعنی امله هم بری دجمن آخواه تجار وحش نبون هوف نبون لی دجمن ویچا ده سر مدا گرتن هوف بون وحش بون یعنی بوی حتی سکیت دما ده سر مدا هاتن سکوکا سکیت او آمه یکه ویچا سر مدا هاتن دیسا به خونخواری کی ده سر مدا هاتن یعنی hele ki da dvi wari da wendakir. Yani îro mesela zerdeştiye mesela kin. Çima zerdeşti bi ser neket? Jiber ku zerdeşti li dijî kotekê bû, li dijî zorê bû, li dijî xwîn rjandinê bû, ji bo insaniyetê bû. Yani lema bi ser neketin. Yani bawarî û bîrdoziyên ku zor bi kar ne anîne tim bin ketine. Yani eşa stranê me jî ji virtê birînê me jî ji virtê yani em dîrokan nêz mêze bikin em niha mêze bikin dagirkerên Tirk gelek cara çavê goriyên me jê derdixin goyê wan jê dikin serê wan jê dikin yani işkence nemayî dikin îja evana giş dibin êş dibin gîrî berê di rondikê dayikan da dura bi awaz û nalîna dengbêja deherike yani lema stranê me bi êşin bi girînin mexabin mamsta di nava kitêbên te da yekû me li ser jiyanama te çekirî Aştiyago serverê me Aştiyago bi rastî bala min pir kêşand niha di nava nifşên nû da di civaka Kurdistanê tu ji kê bipirsî ez mine bawere ji notoneh ji sedê eger kesek bizane انها ام ولاتي ما ولاتك بندست ام دبستانا دا فيري ديروكا خنابن ام فيري ديروكا داغركرين خدبن يعني ام هر ميرو اغاو بيغو خوين خواري دجمن ناستكن ليه ام اي خو ناسناكن ما ديروكا خناكن حتى ايكو ديروكا من بساندنجي
yani Kurdin ku dîrok nivîsandin jî berê xwe nedaye kurahiya dîrokê. Bes tiştê amade çi dînin ew nivîsandinin. Yani Herodot çi nivîsiye, Kisitas von Kindos çi nivîsiye, Prulax çi nivîsiye, yani jî di Asurî de çi heye, Farisa çi nivîsiye, Araba çi nivîsiye, Tirka çi nivîsiye, li wan mêze dikin di nivîsîne. Yani divê mera wê çawa dîrok nivîsî, mirov berê li dîroka xwe vegere. Ez misalekî piçûk bidim. Mesela ev mesela gavmada dedi hum gavmata binivîsînin bi İngilîzî, Almanî, Fransî her zamanî gelek nivîs derdikevin. Yani ser internetê binivîsînin. Gavmada em mêze dikin nava gelê me de li ba me bi navê Comert çîrokekê hebû. Li hêla Erzurumê bi navê Gayê Mardo çîrokekê hebû. Li serhedê hinek ciya Gamor çîrokekê hebû. Di navê Kurdê êzî de Gomert mîtolojiyekê heye. İja di giştan da pîrekî kamil li dijî qiralekî zalim şer dike. İja wê çaqa tu li nivîsê Bestûnê dixwîne, tu wê çaqa mijara gawma da dixwîne, tu mêze dikî ev çîroka gawma da ye. Yani dîroksanê me divê berê ku dîrokê binivîsînin gere destan û çîrokê gel bixwînin. Her tiştê me di nava destan û çîrokê gel de veşartînin. Kesê wan nexwînin, nas nekin, nikarin dîroka xwe nas bikin. Yani dîroka me di wan da maye. Çünkü tim şewitandinin, sotinin, aftinin ser, yani minakekî piçûk em bidin, wê çawa Osmanî di ser mala Mîrê Betlîsê de digirin, bi heft devan pirtûkan bar dikin dibin İstanbulê. Mesela li ser Ewkê jî gotinekî wisa heye. Serhedûnê Eyyûbî jî gotinekî wisa heye. Dibêje çil deve bar kirine, pirtûk bar kirine, birinin nava Araba. Tedîr çiqar rast, çiqar ne rast, lêva gotin heye. Yani tim zanîna welatê me bar kirinin birinin. İja wê çawa wisa bû me nekanî ku em dîroka xwe ya rast bikin. Yani tenê çi danin ber me em li wan mêze dikin dibêjin lema em dîroka xwe nas nakin. Yani heta ez viya bêjim mesela tu hinek em generalê mesela yan jî em viya bêjin İslamê mesela gelekin Xalid bin Velîd mesela tu mêze bike herkes vê Hezretê Xalid bin Velîd. Ama çi kiriye? Êku Kurdistan dagir kiriye yek jî ew e. Tenê hinek belgeyên dîrokê de dinivîsîne ku wî di navbera Ruha Mêrdîn Amedê de serê 40,000 insanê jê kiriye û bi 10,000 jin biriye bazaran da firotiye. Lê em jê re dibên Hezret. Lê ê li dij wî derketin em ji wan re jî kafir dibêjin. Yani mînakekî piçûk bidim. Dedi yek ji yekî re divê ola zindiq. Ama kes nizanı zindiq çi ye? Çima tu navê ola Hafiz, law Hafiz. Hafiz daha xirab e. Zendiq kî bû? Yê ku zend avesa ezbere dizanî, ew bûn. Yani em bav û kalê xwe xirab dikin ama xelkî nas dikin. Yani ji wê jî em dîroka xwe nas nakin. Belê. Spas mamosta bi rastî giring e mesela bi taybetî di demê niha da yek ji mifayên wê pandemiyê ew bû ku li ser sosyal medya ew derfet çêbû ku gelek kesatî gelek insanên zana tiştên nehatî gotin aşkira bikin, tiştên ku bi rastî min demadî jî got nifşên û ji wan tişta bêxeber e. Haya wan lê tin ye. Ji bo wekê jî bi rastî hem televizyonên Kurdî hem jî insanên çalakwan ku bi şêwazekî akademiyan em bêjin profesyonel bername çêdikin, ez pêşniyar dikim bi rastî kesatiyên wekî we pêwîst in ji bo civaka me û ji bo dîharkirina wan rastiya. Hûn her hebin. Giş bi hev re. İnşallah em ê bi hev re hebin û em ê bigihin hedef û armanc û pîroziyên xwe jî. Em ê bernama xwe berdewam bikin mamosta Bengî. Em werin cem te. Di jiyanamê de
معانی زمان بگلک کمارا مثلا کومن موزیکی انتخابات کرد بگلک هنرمند داره يعني او حزاتش جكو هات مثلا جحلب بيقرا حتى الشامي وج ديريك بيقرا حتى عفريني بوان كومارا انتخابات كريه ما شاء الله امن هيك سروي باخون دنگي خوات اگرتي ما مستبنگين دنگي خوراكه بوغ جا از حركام پر خشخشتي ديكل بول سر دنگي ما مستفيرگين او نكاري ما مستفيرگين ام وك بيلكي ام بدارك ددبرن راستيس شوم گلك جيندن بو شورا وكرني لي ديستاز وگران ور خبن ام بيجن وجي aynı biçse mesela program yata percentage ما مستهبن يعني تمام يعني كرم كيف اري حسكرنا من جخوا ما مستك داد يار كرينون ام وك كوبي هافن يعني هر كردك راستيجي جيانا مرو هبونا مرو ام گش وك هافن زانن حسكرنا من جمالي دس بيكر يعني دمالي د ام وكي نهم ولاتيبون للروجا زانن افجي هي افجي انكي باندورا خل لسر درونيا مدكه جوجي بابي من فرق جارا هلبستين ملاي جزيري جمرد خواندن هري اي جگر خوين اي وك ريتميك جمرد خواندن ولو تشاوا يعني جوينا جينكي حسكرنا من ج سترانا كردي وبو كردي داد خواندن شخوا بري من خورشيد درويش وانا بريد كوموماد كار دكرنجي كيف وانج هنرا كردي داد تدي قدخه وجي بشیر لایاپی من هلبستوانی کی پر باشه پر یعنی هلبستک باش نیست پر باندور لمشکری وانا جبوی جه حزامن جه سترانگوتنیر هات لی از خوازم بیشم موزیک همه جی وقت دیرو کامه نه به دست مهاتی نیساندن هری یعنی چلو هاتی تالان کرن ما مستفرگین گو دیرو کامن نه من نیساندی هرودوت و نظام کسیندن نیساندنش خور وقت خو اموان دخینن بنو خلقان هي والكندي هي لجم ولاطي عربة بنو خلقان الرسالة الكبيرة في الموسيقى نيساندينه دويد فرتي ديار كرن مثلا زرياب كي جكوهاتي بزانستي موسيقى كردي دمي هارون الرشيد چاوا دبستاني موسيقى چيبونينه اوانا گيش كيني بساندي دست هلادارا نيساندي اری یعنی پشتی مرحله و مگو مسلمانتی در باسی کردستان دبی تشکی نویسکی لبردست کسکی نامینی تنی دنگ مایه او دنگ جی مگهشتی وی مرحله لی دمی گمرو لی کولینا بکی تو بدینه ده نویسن سردستان ده کتاب سردستان ده پرتشتی مدرد کهون وی ارتی یعنی ناوی خووندا نکرنه مثلا مقام کرد يعني تشاوبي كي ماي ناي مقام كرد هري كرد عشان اف ماي ولو يعني ناي غهرتن هري نهاون ناي غهرتن شاهناز ناي غهرتن يعني خو تشاوبكن دسلادارا تيغي غهرتي جاناون ديجي ليكرني نهاتي غهرتن وك خماي يعني نفشي بپشتی نماهاتی نفساندن بزانستی نهاتی نفساندن تید گیهانه اف مقامانا کردینه جبر د دنگوان د تی دیار کرن شخوا ما مستل گو انگلترا موزیک انتن گوتن تبقی کردیه ام جوینار د بیشن د موزیک دی پنتاتونیک پنتا یعنی اری پنتاتونیک پنتا به یونانی یعنی پنج پنتا گو پنج نوته اوانا لجم چی بیشن او هندیه صور لجمان جمایی و لجم اسکوتلندا جی یعنی پر بکارتینن او مشکاهان جلی دخن او پانتاتونیک تن لهرما بوتان مایه ام بلکی تن در دوری بکارناین لی پانتاتونیک حتی آنا جیان کریه و رحی موزیکا دنیای گشی دورد مایدوان 5 توناده زنه اجاجبوه جی جارکس چون موزیوم که برلین پارگامان تدرباسی پارگامان دبه داتینن میتانیم حتیتن حوری
ها مگو دیروکا من لفره یه حوال که من آلمان مگو دیروکا تنی چیه تشکوزانه چیه اون زانه هم رابو من النویس هنه وان نویس هم نری اف تابلتین کفری تابلت او تابلت دنابرا شاه و شاه نوی زمانی دهاتی نویساندن جبوگ ازانم میتانی و حتی و اورارت و اوانا کینه دوی ده دیار کرن دمی یعنی چند هزار ساله نه سبز فارس جرج کس کرد بین سبز ای بدمی او ماتریال پر مزنتنا بون یعنی تشتی دست بردست مرو هاو تشتی بردست تاون یعنی دست مایه سر مایه رنگ یعنی دنگ رنگ رش لجم میتانیا رش مایه لجم اجی رشه لجم فارسان سیاه ترک پاشه تیم ترک اجی بین سیاه جم عربا اسود یعنی ما بس جی دیروکا ما پشتی گم مسلمانتی در بازوی وک موزیک جی هر تشتاتی تالان کرن لی هیوی دکم سر عشقیا ما هشگی او دنگ لوی ارتما هشگی ام بگیجن هناغنا آنا روزانه تشتم باش چه دبن در استاتویا ملی هی بلکی نه وقت تشتی خواستن یعنی وقت نه وقت تشتی دلی مرود خوازه لی تشتم باش چه دبن جیش با موزیکا کردی اری باشه مام سبنگین سپاس بوی تردیسا حوال نجا جه کرم اخواه برنامه ما پارو بکن جبو کو براستی جی ام دخوازن هدف همه خدمت کرن و مفاگهاندن به جواکامه به تابعیت جوانین کرد یعنی که حزا هنرا کردی ددلیوان دایه و اویندارن زانینه کسین که دخوازن جه دیروگا کردان جه ادبیات و زمان و زاراوین کرده باش تبگهن جوه که اون مفای جوه برنامه بینیم ما مستافرگین ام جسترانه که گهدار بکنه جا ازیوارم جمته گلک باشته باید ام او بکن یعنی ناو برنامه هم سترانه خود گهدار بکنه هم جی هم خبردان خود دوام جو خواه کرد به مزک نابت از بیشی بیا اول حمیدیات تد بیشی تد بیشی ما مستایره تمام پیشکشوان جی جمع کرده کار بیشی یعنی از یک ملای جزیری جوار بیشم موزیک آمنه حوزان برخوش خیرات یستر چوار ریبر سرحد هنرمند دنیای کوهاتن هم بخیر بین کنم که مامستان یالک سلام پرژی دینات غریبم خانم جیت سرتاب قدم حیرانم عرب جم تشنه لبلالانم دل دی بنداگره ها زلفانم یوسف اجرا کش اجرانم نقطه دایر زندانم گل باغ ایران بطانم شب چراغ شب کردستانم خوش برین دارکی به درمانم جارک شلقه که روحم جانم گل باغ ایران بطانم شب چراغ شب کردستانم خوش برین دارکی به درمانم جارکی شلقه که روحم جانم لو شو بداير سرگردانم معدن وشي قدح حرمانم بدل آتش جيگر بريانم لو پریشانم و پریشانم عاشق نازک و محبوبانم تو مبین به سر و به سامانم گل باغ ایران بطانم
شب چراغ شب کردستانم خوش برین دارکی به درمانم جارک شلقک روحم جانم گلباغی رم باطانم شب چراغ شب کردستانم خوش برین دارکی به درمانم جارک شلقک روحم جانم ای بنگ لدنه با جان سپاس که سپاس کنست هر هبی مامستا بنگی تگو او هلبست که بو هلبست ملای جزیری و موزیکامو بو اری دستی تساق با سپاس کنجو مامستا فرگین پیکا هلبستی و آواز زاویجی عین قابلیتا هفدو تمام دکره نولو بله نها قوادن لسر زرياب هات آخاطن بنا بله زرياب بله نودو حيشتدا پیشانگه پرتوکا فرانکفورت دا شتان دا انستیتویا کردی جبو لیکولین و زانستی هم ازو دو هوال ام دشتان دا بون دو پروفسور و تبه یعنی یکی بدره جی اسپانیای نزدیک شتاندا مبود نزدیک شتاندا مبود جمع پرسی گو هون زریاب ناستکن اسپانیا گو هون زریاب ناستکن یعنی پروفسور گود مگو بله ام دزانن ناوی وی دزانن لی ام دیروکا وی نزانن یعنی لوی داره گلک انسان جویان گلک انسان جویان دست پیکر آخوی گود وی چاقا اوهاتن اندلوزیای لوی داره ev gitara که ایرو ل اروپای تی بکار آنی جارا یکم وی او گیتار چیکر یعنی از گوتنی وی دبیشم یا دو دیا ev موزیکا فلامنکو جدما زریات پامایه ل اسپانیای دبیستان موزیک دا دبیستان دیروک دا جیانا زریات تی خواندن yani biyani diroka medizanın diroka hünermende medizanın mıhabın em diroka hünermende kwanzan yani gabadın mı bahsa Angareskir Angares hamu dünya nastıkı dengbeji Aştiyago ubave Aştiyago le em Kurd nasnakı yani rastiye kime vesayet rastiye kime ام لغه نگرن یعنی ایرو گلک در فتنن یعنی ایرو انسانه که بخواست مثلا یکی انگلیسی آلمانی فرانسی روسی بزنه بن به تایبتی بوان زمانه گلک تشت سر اینترنت جهنم رود کرده یعنی بلگه هنن گوادن مچو پرتوکه کی آنی دیدی جمعه 25 سال بره مثل سنو حیشته پانوتی کردی اوایا زمان سومری و آکادی یعنی تو وی چقدر سومری و کردیا ایرو داده برهر تو میزده که همه بگره بسیدان گوتن وکی هفه نگوه هرنی دیسا صاحب بلوت هبو مدیر موزه العزیزی بو ویرا تکلیامه چه بو او دوار زمان میتانی ده اسپوره که مزم بود دیدی نه چوی رحمت باور دکم یعنی هر کس ایمه ناس دکن گوت ها ام خواه ناس نگن مخاب راست لسر آشتیا گوشه از دخوازم پرتوکه که میشم بدم اوایا کیروپدیا خانفون یعنی انسان مگش کسنفون دو بیشن لی یونان جیرا خانفون دو بیشن ام کرد جی خانفون دو بیشن اوایا جیانا کوروشیکو امپراتوریا مد روخاندیه جیانا وی نبسیه لی تم بحثا آشتیاگو کریه بحثا کامبیس باوی کوروش نکری چونکه جیهانه دا سختکار یکمین باوی وی کامبیس یک ورادا تنه دبیجه کوروش
وکی اشتیاگو باقل وکی اشتیاگو زانا وکی اشتیاگو به مرحمت وکی اشتیاگو انسان تگیشتی تنه پس ناوی دادن لی دست متونه من دست بکری از ورد گرینم کردی یعنی گلک برهم هنن دست متونه مثلا او ایرو ورگراندی او کردی هیه عزیزی جوان بساندی پیغمبر زردش پیغمبر و روپلین دیروکا وندا بوی لیکولین اکی پر باشه یعنی دوی لیکولی دا بزلالی اشکره دکه که کاوی ویشتاس پایی زردش را بوی آلیکار کیا خارس یعنی جی کیا خسرو باوی آشتیاگو بخوایی آشتیاگو جی بخواه جی دست زردشت درستی خواندکار زردشت جی خواه بوی فلسفه زردشت آشتیاگو وندا که به مرحمت یعنی خوازرا به مرحمت نبا مقابل نه هنه راستی هنن یعنی اگر دشمن به گوشتن سرته داره تو نکاره به گلا هر پیشی به گلا نبا یعنی برخودان دخوازه تشتکی دن نخوازه راستی بله کرم که مامستا دولت دستهلاتدار لسر کردستان براستی و روژا هندک تشت مدیتن مثلا ام بیجن دا آلی اولی دا مثلا وانا هر نتوه که اول جبو خواه پیک آنی جبو که خواه پیش بخه یعنی ام دبینن همو نتوان بطابتی لروجلات ناوین چه عربا بگره چه پرسا بگره چه ترکا بگره اون دبینن یعنی بناو دین اسلام اوله چتگه وانا همیا اول جبو خواه کار آنی حتی خواه گاندن هدفه که لی ام دبینن دناو جواکا کردی دا براستی مثلا اول تمام تشتک بیروز هر اول اوله خواه لجه خواه پر تأثیر لسر جواکا کردی هیا مثلا لگلک دران خطا صوره مثلا هندک راستی هنه خطن صورن تو نکاری بشی او یک یا دو دی یک جه تلویزیون پرسا لسر گمیا نوح پیغمبر کو تی لسر جودی درونه یعنی حتی دوی که داجی مثلا دبن لچیایی که آذربایجان آسی دکن دبن جودی نویسکارن کردا چکریه زانی یعنی او بخواد ده برنامه که تلویزیون ایران دادید یعنی نها تدی دمکی یعنی آورا بوی باران باری تشتکی وسا بوی یعنی بشکی مزوپوتامیا دبن آوی دمایی لی کسایتیه که وکی نوح جیای نجیای او نزلاله بس جه دستانا گلگامش او تا ناپیشتی مهیه دستانا گلگامش تا او تا ناپیشتی مهیه یعنی وردا تی گوتن او تا ناپیشتیم کشتیه که چه دکه جه رزگارد به من نفسکی نفسیم من گوته بو نه جودیه نه آگریه من گوته بو چیه کرمنجه جبر کو کوک دچه گلیه زیدارا زیتونه تینه بله ل جودیه دارا زیتونه تونه ل آگریه تونه ل ایران جی تونه ل سر چیه کرمنج ل افرینه هی راست یعنی تدی هجای لیکولینه ایجا هر تشتین دینی جی بیویا تشتین جدر هاتبن بشورته بکشتنته بخوینته جتشتین در هاتبن امکانات و درفته تو لیپرسینه تونه و چقا تونه بو تو بترسه زوره تو او دکشخوا و چقا هاتن دستکی واندا قرآن هبو دستکی واندا شور هبو چی دو گوتن تو ویاد پجرینه نا پجرینه یکی بگوتا نا آها سریتا لیخست چت تا بپرسیا تا بگوتا چت دیده هایی دیشا سریتا لیخست ایجا بترس هاتی بخوینه هاتی بزوره دمیجیا دا هاتی رونشتن دین بیانیه یعنی تو ایرو هر امریکا لاتینی کاتولیکین هری خورت نورن امریکا لاتینی چما وچا اسپانیول کتن ورن بخوینه کتن ورن بکشتنه کتن ورن یعنی ایرو کاتولیکی هری اوکل ورن
yani jder hati bawariye ki jder hatı mı tüm vısayı yani minat bejin em bejin İro de günde me da mesela Bakur begrani veça beri zamanı ki yek askere ki Türk daha tevhevi gündiye da peşiye xadı bir yani dagirker bu biyani bu dizani bu ev merhamet nak vicdan nak le eğer rebere ki Kurd bütçe çar Kurd du ne dikadın çünkü tırsın ya bu yani veça ku merhaba tırsın İşte ev Bavarya Korane ji vay yani tıştaki din ne? Bavarya Korane yani İslamiyet ji diroka İslam'ı hevali bengijme çetir dizanı diroka İslamiyeti asas Hristiyan ne kuştunu zede. Ser Cuhuya da zede ne çünkü. De hedef avan da tüm Kurd hebuye Bavarya ha Kurdistan'ı hebuye mesela tüm erişi Kurdistan'a kırını, Kurd koştu. De her demede o sahi. Yani hatta hani belge hani de beji mesela le Musul'ü 5000 jin kırını havşeki korte araba berdanın al. Yani gellek evkenin Bavarya jder hattım o sahi. Yani ve çakat rastiye de beji tu çimale hemberi dinemedi bi. Na gere idi rasti var gotin. Ne gotin nabe? Yani medreseyan da ji, el ser medreseyan da xazım vra perstune bu ledisa ji beç. Naha pesna medreseyan te dayi. Roja ku İslamiyet keti Kurdistan'e hatta iro medrese henin. Çend kes ji medreseyan ji bu doza Kurdistan derketi merud karı be tilye destan bişmere. Le iro mesela le Bakur ez Bakur bejim bi 100,000 dibistanê Tirkan da xwendin bi kêmasî ew qaçî cevdin şûn da vegeran tevê şer bûn. Îro 10,000 şehîd henin giştan di dibistanê Tirkan da xwendin. Yani medrese aqa hinek pir mezin dikin ji ber ku parîkî bêhna dîn jê tê lê aqa jî nene. Yani dema Ahmedê Xanê da Ahmedê Xanê da bi hezaran kesê xwenda hebû. Ji medresa mezin bibûn hebûn, icazet girtibûn hebûn. Ama di nava wan da wekî Ahmedê Xanê ya yek ya du derketî. Rast. Yani rastî ev. Ya em werin mesela Nizamî hûn ji me çêtir dizanin. Nizamî bixwe Kurd e lê bavê Mesnewiya Îranê. Rast. Yani gelek yani tiştê wisa hene yani mêze dikin ji ber ku bawariya dervayê bawariya derva wê çavbû bi kotekê tê wisa dibe. Mamsta bi nêrîna te mesela bi şêwazekî ku niha gotinekê ye dibe ne bila şîş bişewite ne kebab bişewite. Ew mesela çawa çareser dibe ku mirov bikare bi şêwazekî bêtund û tê jî şêwazekî tê gehiştin mesela em bêjin tu civakî bidî fêm kirin. Çawa dibe yani? Yani hinek tişt henin bi carê van nabin. Tu zanin pêvajoyekî demdirêj dixwaz. Yani ez aha bêjim yani dijmin wê çaxa hat em dema İslamiyetê bigirin wê çaxa ket İslamiyetê bi dehan salan şer hebûn, tim kuştin hebûn. Yani pêda hêlekî dikuştin hêlekî mellayê xwe dikirin nav me. Hêlekî dibistanê xwe vedikirin û dîroka xwe dida xwendin di pêvajoya salan da hêdî di nava me da jî bawermendê xwe çêkirin îdî bi destê wan bawermend da di mêjiya da dan rûniştin. Ja ev yani prosesekî di warê baweriyê û têgihîştinê da prosesekî bişaftinê ye, asimilasyonê ye. Ja li dij vêya jî pêvajoyekî gelek dirêj dixwaze. Yani îro Kurdistan ava bijî yani belkî 5-6 sal em nikaribin vê nexweşiya ku dijmin xistî nava me yan jî bawariyê biyanî di mêjiyê me da danin rûniştin em ê nikaribin yani 5-6 salî da vêya ji ser xwe bavêjin. Yani ne hêsan e. Çünkü carê
insana wisa bawer kiriye yani min got ya radibêje Xalid bin Welîd ra Hezretê Xalid bin Welîd dibêje yan jî em bêjin li Amedê mizgeftekî çêkirin jê ra Hezretê Süleyman mizgefta Hezretê Süleyman dibe Hezretê Süleyman kî ye kurê Xalid bin Welîd e yani babu kalê me kuştiye em terin jê ra Hezret dibêjin bi navê wî mizgeft çê dikin yani de her tiştê me da danin rûniştin lê ev jî ji vê rizgarbûn jî prosesekî kur û dirêj dixwazin mesela niha li Bakur bi taybetî êdî dibistanên İmam Xatîb didin rûniştin yani dixwazin Kurdê mayî jî bi dîn û tirkayetî tevliheviya her da sentêza Türk İslam di nava wî de bihelînin yani wî mêjiyê mayî jî birizin yani düşmin tim di nava wî karî dayê îja em di nav danine gere her insan berê di mala xwe de dest pê bike yani îro mala xwe de mesela zarokê min wê çaxa werin bi min re bi Tirkî biaxivine şerm dikin neviyê min em bira Almanyayê min yani bi min re bi Kurdî de axivin yani gere wekî prensîp her insan hêdî hêdî di xwe de bide rûniştin belê Saet xweş mamosta em dîsa em herin ji stranekê guhdar bikin êca em werin ser kitêbekî te gerek mamosta vengîn gotinekî te heye mamosta vengîn li ser wan Wallah mamosta carna tu xwe ew dikî ez difikirim ku tu dixwazî tiştekî wê jî zanî mamosta me teşwîq dikî tiştekî berê me xwendî giş ji ber xwe derdikevê ez dixwazim e jî yani li ser hinkî ew bikim ne ji ber bi erebî me xwendibû eger imkan hebe ez bêjim erî û Kur'an jî bi erebî yani meselê dan heva wê kengî bû çilo bû evana eger merov baş lêkolîna nekê merov baş tişna ew nakê misilmantî dixwazim wek fikir wek îdeolojî demê gihatiyê çi tişt heyê gerek bê guhartin yani nav mesela Medîne Munewwere navê ne Medîneyê erî navê wî na Yethrib e Mekke ne Mekeyê navê Ummul Qurayê ev demê gihatiyê pêxember giş hatî giş guhertiyê û ca demekî derbasî ku bûne jî bi wî şêwazî ew çi netewê heye tê dibe eslem teslem bi erebî dibêjin yani bib musulman tê di aşiyê jiyan bike yani pir gotin hene ne ew jê dibêjin sünneta wîna ew Buxariyê û Ebu Hureyrayê pir tişta dibêjin demê git lêkolîna bike pir tişt derdikevin ortê meselê çi qas işkencel insana kirin derbasî ku bûne jî hatî nîvsandin li kûdekê çi netew derbasî ku bûne lê berî misilmantiyê jî herêmê me rastî şewata hatî yani Timor-Lenge, Holocaustê, Roman, Bizansayê me bes jê ez xwazim çi bêjim yani wek Kurd wek ez Kurdikî wek hunermendikî çima mesela muzîka min bi zanistî berî dengbêja çima tune çûku li kuma kê bir herê çima talan bû ev serdestana kê talan kir çima talan kirin evana giş pirsin ha cab serdî jî wek mamosta Fêrgîn got ez bi Kurdî jî neaxivim ez bi Tirkî jî biaxivim ew jî pirsgirêkê ez bi erebî li mala xwe li Rojava bi erebî biaxivim pirsgirêka herî xerab û xeter ew e mesela zimanê min çanda min giş mayî giş hatî talan kirin bu giş talan yani me bes jê çend cara herêm hatî şewitandin yani tişkîl berdesta ew kitabekê bi wan deva hatine dizîn jê fêdekirin çûnê li cemin nemayî çi mayî li cemim tenê li cemin dengbêj mayî yan tiştê ew tabletên kevin ew ana ew jî di muzeyumê xelkê de ne min got Pergaman tane dir Berlînê Pergaman Tilhelef tê de yî Mozat tê de yî ew herêmê menî çi jê dibêjin tere eşk bû çi bû ewa li kêleka rohê de vebûyî derketî her tiştê me hatî talankirin li cem serdestan e pirsgirêk di vir de yani erê herêm gelek cara berî misilmantiyê jî lê misilmantî hatiyê bi tamamî wek fikir wek îdeolojî wek ziman her tişt talan kirî tiştê xişînayê niha da bibûr ez gotina te bi şekil dibirim
دنها دا دنوا جواکا کردی دا یعنی پرانی ام بجن مسلمان و مسلمانتیا خوشی برای کوپیکی برای ودبن لی دیسا جی هر هرشین مزن سروانتین انجام دان یعنی چما مثلا مدی مدی لشنگال مدی لعفرین مدی لکی داری مندید یعنی اویا وی پرس جبو ما مسابلی از جواک لگور خواه برسوی بدم کرد دمه زردشتی بونجی ما مستشفى گود گوهف خسید دل برحم انا تو باور بکی او الشنغالي انا تهر دوان داعش شاب دوان وهر خارنه بدنوان دستي خوشي نادوان او داعش يقل رجاوا انا قرتيني يعني او كلتورا دل برحميه هنجي ماي هنجي زردشتي دل بمر ماي او جي 27000 جنو زارو كن داعشانها دوی کامپا بن ده سالاداریا ای روجاوا ارز خوازم چی بیجم ما بس تامیجی ام به صمیمی تشتاب کارتینن انا کردجی مسلمانن او تشکی جدای مرو نکار سر نقاش کو باوریه مرو وانا سر او اوام تنه لی کسی گب کار آنینه کسی گل سر من بکار آنینه او پرس گریکن خالد بن ولید دبن ناوی کیر هاتی انسانی من کشتنه گنیر دوی نمینن تف دیکا تف برانا تف نظام چه او یا پرس گریکه نه مسئله ولا لهنبری مسئله روحانی اولی او تشکی جدایه مرون کار نقاش دبک وینا لی کسی گب کار آنین هاتنه بکار آنین ولو کرن کرد وک خواه وک يعني وك راح يخوني باك مسلمان كيف كارتينن وك بران يعني مسألة واني الروحي والتصوفي ما برا وانو خداي وان ده هي أري يعني تجاري وك فرسا وعربة وتركا دين نكرن دستهلادار دين نكرن الشورج خرب بوق بيل خلقيخن تركتي اول ونتوبونه دخلنا هذا كرن وك هذير ترشكي وك حريكي شيء كرني بعرب كارتين عرب تيجي ولو فارس تيجي ولو از خوازم ام برنامه بردوام کنه میوان گوتنا او کل زیاده تر ام هر سر چاند هنر و کتاب ماموستا امسترانا کتاب گودار کن ام کشتان گل ماموستا فری از استرانی که برگ چیا ام پاراستنه از سر قندیل استرانی که بیجم بلیده صاحب چاو وك بازي خدلندم وك بايس برندم تواضو بروغندم مالو ملك خديه خما وك بازي خدلندم وك بايس برندم تواضو بروغندم مالو ملك خديه خما قنديل مسفر قرم جي جنگره بقرم جي عشره قرم اون کارن بگرم قندیل مسفر گرم جی جنگره بگرم جی عشره گرم اون کارن بگرم اون کارن بگرم دور کبن جمن هرنو از بهشت و بهارم تب کلیل کسر گلم الینا بازه خمه دور کبن جمن هرنو از بهشت و بهارم تب کلیل کسر گلم evin dara bazı kama kandilim esper gırım ji cengere gırım ji aşire gırım un karın gırım kandilim esper gırım ji cengere gırım ji aşire gırım un karın gırım un karın gırım Spas سپاس خوش جاو همو او بازن کو لقندیلینا لسلسله جان زاغروس جلك سپاس خوش ماموستا جان مرحبا ماموستا فرگین امار جمته كلامك
بری از ورم جمع تحوال نجادی ساده بجم جی کرم آخواه برنامه ما پارو بکن نه او ساعت کو 20 دقیقه ما چو براستی لبر من 5 دقیقه چو پر زود چو نزانم چما جبوی کشی از خوازم زیاده تر امنه کی وقت بدن مامستا لسر کتاب انت مامستا جان نه از بره لسر آشتیاگو با آخرون چما ما آشتیاگو باری که هنک جیانا منم یعنی از جارنا دبیجم خدا از آنم دنیم کو از آشتیاگو بدم نساندم چما دبیجم از هینا 14 سالی بود دیگه خاله دیامن حسن دنگبیش دکوتن حتی چه شاکر و راجی ماموستی کردیم خاله پس خالتی دیامن قالی یعنی هینا جل سر اینترنت مرو دکار دنگی بی ببیسه از 14 سالی بوم من دستانا ممی آلان ج خاله قالی بیست از وی چقدر چون دبستان از دم مانی سایه ولی گمگم ارد حجیا پشت ارد حجی از شاند مانی سایه جل مانی سایه لوی داره از بلکی 10 جارا چون ساردسه ساردس نیزی که سالی لی گریدای مانی سایه آلیانی سا هفجینا آشتیاگو لساردسه هاتو بودونه از چون دن نوا قصر باقی ویدا رونشتم چند جارا چومور لوی چاقی نبوی میجیه وی چاقی میجی کی دن لبنه هبه یعنی کرد بوم نه کرده کی نه وکی نه هم یعنی من او قصر آلیت هستی دودیا او باجار آلیت هستی دودیا از آنها گشت برچاوی من دزانم تمام لچورم ماموستی کرد لوی داره حوالی من مازاتا یعنی جنها قیصری دبیجن حوالی من جور هبون از چون وی داره گریم وی داره هنک ناو هنن ناو کردینن مینک ناو دولی آوا رق لبامتی معنا آوا کو نکوده مثلا آلی بیلی کو بارگه کی میدان لور بو ناوندی لور بو ناوی مشکان امیلر بارگه کی میدان جی لور بو ناوی سرگجکان وکی ما ها سرگجکان ناوی چیای وی داره لیکولینه کی مکر چیای ارجیاسی دما میدان دا میدان جیرا آرگر گوتیه او آرگر لیدیا وکی آرگوره بکارانی یونان جوان گرتی کری آرگورس ترکاش آرگورس کرتن ارجیاس ایجاد بیویا او خطا حتی تیدگیجه سینوری کنها ایران ورا دبیجن حتی تیدگیوی سینوری جیه که لشکره میدان تیرا درواز بوی آشتیاگو بخواجی تیرا درواز بوی گاو بگاو گریامه یعنی تنه بشا آلی ایران دهاتی داگر کرن او بش مایه ایجاد دورا لوی داره وی چاقا دیروک دهات نبساندن از گلک چرا تابی بوم هنک تش دش در کتم نوا لیکولی ندارم دپاشیه دا وی چرا من تیروپدیا جی خوند من همون لیکولی نخوا قدان حتی کوا ارمیت زارم هنک تش ویجی پرسی ویجی بوی بشا روجلات مامستا جان ببوره مامستا امین الکردی جی بمرایه سلاورش بوی پرسه کیوی هه دبجه بحثا کردی بالکانی جی بگه مامستا جی کرم آخوه او باش جه فهم دکن اما هرن سروی تو گوتنا خو بردوام بکی اما پشتان سر ام گوتنا خو بدو بینم از این سر ورجی هنک تشتاب بیجم ایجاد پشتی اف لیکولینانا پیک هاتن دورا اف نبسین مخری ایل بستونی من سر ویجی هنک لیکولا خوند
مزکر راستیه کی جور درکت مثلا او هنری رابلینگسون 1860 دا وک پروردگار تی ایرانی یعنی اسکر شاه پرورده دکه پشت شاه باوریا خو پیتینه جبرکو او ارکولوگ بو ویو دو حفظانای ایران دشینه بستونی و چقدر نویسی مخی دو خوینه او زانای ایران فهم نکن ایجا لوی داره خورده که 24 سال شبام بی کرده کلهور بان وید که دبی بلکی و زمان جگهی او زانه بان کرده کلهور ده که کلهوری گلک نیزی که زمان مدیه او دخوینز مخی کرده می کلهور وردگرین فارسی او دخوینه او وردگرین فارسی ایجا رابلینگسون دبیجه او نب پرسیا کبنه او مدیه لسر یا شاه ایران وی داوه هندر در نوبر قرالیت انگلیز و ایران دا او دبه کریزکی مزن باشه انگلیز سوز دادوان دبیجن سوز دو بردی امی بوی بدن نوساندن کو او نوسین پرسیا کبن لی رابلینگسون وچا دچه لندونه راستیا چیروکی دنوسینه رسمیت دا اوکنن لی راستیا چیروکی دنوسینه ایجا دما که اوانا گش به دست من کرد من گفت که راستیه که پشتی من او خباتا عزیزی جووجی خوان من گفت که راستیه که ور نوساندن یعنی الهام نویساندن کتاب آشتیاگو جوه گهات اره بنگه او چونکه جبرکو هنک تشی هنن دادی هرادوت حول دایکو آشتیاگو اک جناوره که نشان بده یعنی اتعاد که آشتیاگو کره هرپاگو شرجی کری به هرپاگو دایی خوارن اتعاد که وسه هی گرچه او لحوانینه که چیروکه که لیتشته که آهی لی ام دزانن جنا هرپاگو خواه یعنی خوشکا کم بیسه یعنی متکا کروشه کو امپراتوریا مت هلشاندی اوه ایجا در نوا مالباتا اخامنیتا در مالباتا واندا در دیروکا واندا او در نوا خوادا در زویجی یعنی جبو که خوین پاقش بمینن در نوا خوادا در زویجی گچه که وان بچویا در اگر جه کره که چه با دکشتن یعنی دیروکه در ناتی نوساندن که کره هرپاگو هاتی کشتن اگر تشتکی چی هبه او دیسا پیشکی کم بیشن ایجا اوانا جبرکو اوانا گشت درکتن ویچا اوانا گشت درکت بگو گره راستیه کی درکن یعنی رومان آشتیاگو 375 راستین یا 375 راستین ایدنجی خملاندن من مثلا او جنرال مدهست دا در بازده ناوی نویس لیدیا دا وک مادا هیاس در بازده مادا هندزان جمعدارا مادا جد بیشن میت جد بیشن دیدی گلک ناول سر میدان دا بیشن یعنی اوجی مثلا خویاکر مدید جخواه آشتیاگو بوی باور بو اوشان بوکا میدان آنی هات ایجا دما اوانا گش به دست مکد من او رومان نویسی و دو راجی یعنی دو ویجی ام آهان نشان بدن آشتیاگو دو ویجی او گاومادا نوی آشتیاگو چما گاومادا نوی آشتیاگو من نویسی نه دهنک بلگنا مثلا کسی تصفون کیندوس شدن مثلا چند کسی دندن مثلا دبیجه کوروش خواستی بخالتی که خورا بزویجه بله خورمدیا به خورمدیا را بزویجه میره خورمدیا سپیتامای دودیا سپیتامای یک زردشت سپیتامای دودیا میره خورمدیای ویا دگرن حتی بری باند که دبی آشتیاگو نی تسلیم نبه ام سپیتامای یکم دکوژن یعنی اف بلگه هنن
لما اشتیا گودچه رادست که کوی نکوشه دورا جی کروش بوکو خورمت یا خالتی که خواه به دست بخواه بیرا بزویچه بزوره ایجاد دده بانکرن دوی نه اوکنه با ام دکوژن لی کره کی جوه هیه کره کی جوه هیه خزوره ویجی جمالباتا ماگان حتی پشت آشتیاگو کسایتی هری پیشه او چه دکن او وی کره که دروینن دبن دبیستان ماگان دا پرورده دکن دورا وک پیره کی درد که ریبریا سرهلدانه دکن یعنی تدی ناو گشت هنن یعنی اوانا تنه یه دودیا رزیرا یه دودیا ریبر آکادانا پاردون بابیلانا یه دن گشت ریبرین کردن تف هف گرتیه بری اشکنجه کریه گوهوان جه کریه چعبوان درخستیه دورا سر وان جه کریه جبوكو تدي بعربي عبرات عالمي دبيشن چه دبيشن عربيه من ها يعني بوكو هركس ببين بترس بكلاها دار بكلاها دار كردا بويد ترسين اجا اشتيا گوجين باردون قوما دا جفراد بن نيكي داريوس تاي بله امانا يعني بخواجی دایی نویساندن اشکره دایی نویساندن هست دست سخ و مامستا وکی مامستا امین دبیجن ایکو مجارستان آواکرنه دو عشیرت وان کردن به تایبت رومانیا هفت گنده کرد هنه ناوی وان کردیه و زمان رومانی پر نزیکی زمان کردیه گلک بالکش براستی جو پرسش دادکت او بو بسا مثلا بالکان ما او بيركر اري از وي بيجم نها ام عشيره الانا مزدكن مجال لسر عشيره الانا نجي نبسيبو نا قالك عشيره كردان ايدنجي عشيره الانا هندزانن وناوي اوسيتيا بيستي ها اوسيتيا بيستي اوسيتشي الانا بشكل اوسيت الانهم وهنك عشيره دن بربا اوروبا کوچبر دبن کوچبر دبن حتی هنک آلانجی دنوا ارتشا رومای دا وک لژیونر یعنی لشکر بپره جی دگرن و دما تین ساله کی لأوروبا مثلا فرانسا لورا آلمانیا جی هنسروک دبیجن لوی داره وانا دزوجن بجيه دبن حتى دما نابليون دا هنك او ميرين فرانسيزا دما قدها رادكن يعني قدها رادكن دبي از كوري الانام يعني بوي بس ناخد يعني قال لك عشيرين هنك عشير كوشبر بونن يعني حتى اوروبا ياتن يعني هنك وانا دنوا بالكانا دا جمانن بيفيا دما عثمانيان دا جي هنك وقت لشكر شنو ورمانن يعني دم بدم کوچبری هنن هواني مع علي كريم حسين هي خباتك وي لسر كردن بالكانن هي يعني خباتك قال لك هي جاي مرود كرب خوينا يعني هنن لزمان الرومان زمان الرومان تبي لاتيني فرنسي ايطالياني انا خزمه هبن يعني لعلی کدنجی لسر زمان ازویا بیشم جبرکو دنوا زمانم دا ای فرم هری کن ای بنگه ایندو جرمن دن خدا پارستیه زمان کردیه یعنی از مینا که پچوب بدم مثلا پیوا زمان جنه عربی ها زمان ایرانی دروازه عربی بیه مثلا آلمان سایت بیشن ها نزدیکی ویه ام دم بیشن انگلیس تایم بیشن یعنی ام دان بیشن دانه سوی دانه ایواره تو وچه سلاما میزد که دوبردان بیشن یعنی اوجی دان دیسا وکی زمان بکارتنی یعنی گلک تشت هنن یعنی بنگه او فرمین کن ایت زمان مدها اینو لا اوروپای گلک بلاو بود یعنی دا آلمانی دا
gelek zedeyi formülüye gelek zedeyi tu bengehi wan dibini yani bengehi ev rehi peyvan tu dibini vera belav bu yani jweji la Avrupa'yı jî henin le perrewan haliyanın idi rastiye xwe nizanin perrewi yani wekî em bêjin tedî Türk ak koyunlar kara koyunlar dinivîsin ak koyunlar esasın aşirekî Kurdin navê wan beranan kara koyunlar navê wan ê rast beskelanın Kurdin lê feqet nava Tirka da helyan wan jî navekî xwe ra lê kirin ji xwe ra kirin man ez mînakekî piçûk bidim mesela Tomrîsa Kraliça Masaget konfederasyonekî eşîrê Kurd bû Tomrîsa jî keça generalekî met bû lê Tirka çi kirin li Kazakistanê fîlmê wî kişandin yekê bi navê Ordinarius profesör doktor nizam çi bi Tirkî wisa nivisandibû filma Kraliça Tirkên Saka hat kişandin Saka jî yani gelekî arî îro piraniya wan di nava Tacikan da beşekî wan jî mesela eşîra Şadiya henin eşîra Şadiya bingehê eşîra Şadiya Şedadiya û tevê Saka yek yani yek eşîrekî lê ji me girtinin xwe ra kirin mal ji ber ku em nexwediye statûnin em nikarin xwedî lê derkevin ew jî digirin xwe ra dikin mal însanê me jî bi wan bawer dikin çünkü profesör li pêş yani şanê navê profesör derre nizam kurre der li pêş navê wanin dinivîsînin dewleta wan jî bela dikin rastiyê me didizin ji xwe ra dikin mal Mixabin bi rastî jî tiştê wisa dema mirov gudart ki mirov ji dil pê tê şema Musta nahar rastî yani carna yani ez bixwe zibim nizam ez bigirîm bikenim yani hêlekî da merû bingehê xwe nas dike kêfa meratê merû dibe em çi milletekî serbilindin dîrokekî me naseye li hêla din da em êze dike însanê me xwe nas nakin tu tişt ê me xelkê girtinê xwe ra kirinin mal lê em kesê din ra yani mînakekî piçûk min wê rê li ser Amargî nivisîbû Amargî Sümer bikartînin tê mena ew kê ez ji hêla ez ji wê yani ji warê aşa hatim yani ji ba Xwedê hatim diçim ba Xwedê îja niha Misliman rabûye îja Erebî dibêjin ya wan ji me dizî aha Amargî wê ça Sümer hebû Ereb li piyasê tu nebû cihû li piyasê tu nebû yani gelek tiştê aha henin tu wê ça rastiya dibînî ew profesoreka jin a Türk hey navê naybîra min lê li ser vê meselê avêtin hundir bixwe Sümerologum zimanê Sümera pir baş dizane jê pirsîn televizyonê da got dema tiştê ku di levhayê Sümerî da hatine nivisandin ez zelal bikim İslamiyet namînin din namînin yani rastî henin lê rastî rastî spas Musa can destî te sağ be em berdewam bikin ji xwe di nava bernamê da wekî min got ji Komîteya Amadekar Rêveberî Mamosta Kawa Urmiye jî û Mamosta Gernaz jî bi me re ne li van bernamê ku bi rastî jî pêwîst be em vê rê ew dikin ji bo Mamosta Kawa ji lê beriya Mamosta Kawa were îzna we hebe li Kurdên me yên Rûsyê hevalên me yanî silavê xwe şandine silavên taybet bi telefonê şandine dibe em li we temaşe dikin û hevalên me yên çiyayên azad ew jî li me temaşe dikin silav rêz ji Dalaho bigire heya ku digihe Dêrsimê û Kobanê û Zagrosê her derê ku bi rastî şervanên me hevalên me tê dane ku ciyê serbilindî û serfiraziya gelê me ne stranek ji min xwastine Mamosta eger îzna we hebe ez bêjim kerem ki ji xwe em jî li bendênin em jî li bendênin Mamosta bengî bi îzna te
فرمو ایاو دکم ناکم تشبیر ناکم بشو بروش اسخر ناکم دکم ناکم تشبیر ناکم بشو بروش اسخر ناکم بستران و آوازن خوش نکارم بس ناتبدم بستران و آوازن خوش نکارم بس ناتبدم آی دل بره چه دلالی خوشی ورندی تدباری فقیه تیران احمد خانی سرتد نویسن حوزانه جگر خین علی حریری جبوی تد بیشن حوزانه جدر سمه هیاوانی دهر کن چموکانی جدر سمه هیاوانی دهر کن چموکانی نوروز گل چو سیرانی ورنن بگرن بیلانه نوروز گل چو سیرانی ورنن بگرن بیلانه وای دل بره تو دلالی خوشی ورندی لتباری فقیه تیران احمد خانی سرتد بیشن حوزانه جگر خوین علی حریری بوی تد بیشن حوزانه دنگ خوش دنگ دنی هبی گلک سپاس Sağ ol Mamusta. Leburin fazla Mamusta rengi. انا یا تا باش که دنگ دنی بجی رولا ساعت خوش Mamusta canım. سر موزیک دستورا و هب تشتک بیشم جمال نبز رحمتی گور بهشت دگو از چون با قنات کردو گو از گنج بو جوان بو گو قنات کردو مرا گو هلا سترانه کی بیشه جمال نبز گو مت ستران ندازن گو ولا ستران ندازن گو مرا گو کار را به هر دنیا کردی Mamusta جیانامت دا بحث سازشی درباز به Mamusta کاوا بین سر اکرانه
امی بچن سروی بحثا سازه جی او چیروکا تیا سازه نها تدی از گندکی مسلمان دا مezun بودم. امی ماموستا کاوا بینن امی هرن سروی مسئله ماموستا جان ها باش انا هم کاوا بگرگینم ایوار باش سلام ریز ایوار باش ایوار باش سر چاوا ویدارم هم باش بین گلک هیجانه گلک عزیز و نازدارن وکی اون دوزانن دسپیکی جواب خوش خو به نرخاندن خوین به همپا هر تشتی کتی خواستم براستی و آنین زمان مزوپوتامیا دنگ و رنگ جواکامه یه سرای عدنگاریا پیروز به همه اولو ادیان و بیر و باوری فکر و رامان ایدولوژی چه ده ببلا به انسان لسروی خاکا پیروز جیان دکت بگمان او شاشوانه و جی بهرمندیه نتوامه بگشتی به همو رنگ خوشکل و شمایل خوی پیروز استفاده که مزن لیده کت براستی از گلک خوشم که ایرو که دو ریزدارن عزیز به دیرو که در باسوی تیر و تجه که به ایش و جان گل خواه نتوا خواه سر عرض و بن عرض ولات خواه و سا خمل داینوی شاشه جی شانازی سر افرازی سر بلندی بومه باشه که ماموستاین و سامهنه باشه که دلسوزی و سا که ایش و جان گل خواه با آوایی که ویژه‌ای با آوایی که بیرانینی با آوایی که سر بلندی به هر آوایی که تیدا جیان کنه خود تیدا دبینن و دناو دانه حتی رجا ایرو که وی خدمتا به هم پادکن از به هر دیا و تایبتی همو تماشاوان مزوپوتامیا تیوی لسر ناوی کمیته آماده کار ماموستا گرناس کوچر حمید اورمیه و کاوا اورمیه از به سلاو دکن بر ریزداری بجنا خل بر وی تیرو تجیا و دلسوزیا و دتوینن و هوی دارم که هر کسی که وی نرخاندنا پیروز عالی حد و ماموستاین عزیز و گهدار دکن بلا لخو مکور ورن ایدی ام دبن تلسمین خیر نخازی و رشی و نخوشی در بکوین جه راستی آخو حبون آخو مکور ورن اگر که ماموستای من دور دریش چونه دناوا دیروک ام خدانه وی دیروکا سر بلندن گلگ نتو گلگ ملت گلگ انسان من خلاص کنه که ایرو که مخابن صد مخابن گلک وان بون بلا سری ما گلک وانجی هاتن دو اغرا آزادیا گله ما دا جان خوشی فدا کردن امانجی بر ریزداری ببیرتنه یکو بون بلا سری ما باش لخو مکور بلاورن بلکه ما مستوی درین جسارت هم بچنه نوا دیرو که دا هم بری ما مستوین خواه لی ملت که کو پیش کشوانی یا شارستانیت کریه به حمیزا خوش بوم رواهی راستقینه لسر شوپ و حقیقت هر دم و هر گاو و کری بهیلتن حمیز بکتن یادن جی جبو که ام بکه هنه آزادی خواه دوی ساعتی و شون دا بین نرخاندنین گرانبها ام بکن سیپره که مزن جبو به دست خستنا حق و حقوق خوی مشروعی نتوا خواه و همو او کسایتین پیروز کل سروی عدنگاری جیان دکن جبر که کسین که کرامت و شرف و ناموس و صلابت و حیبت که ددن مشاندن بو پاراستنا و کرامت و ناسنامه ایرو که خملا ولات مد آسته که بلند را گرتنه سینور نمانه لسروی آخه اگر زارو که اگل کرمانشا اورمی و محابات و بوکانه ده هر دوری می ولاتی هر چاره لا کفری کلر و کرکو که روژاوای ولاتی ما بین باکوری ولاتی خواه جان خو فدا کرم جبو آزادی یعنی برعکس وید باکور هر دوری بچر هر همو پارچه این کردستان جان خو فدا بکن تیوی واتی که ایدی او تلسم حاتیه را کرن لازم امهی زیده تر جبو آوا کرن کردستان خواه زمان چکرنا خواه امهی خورتر و گشتر بکن به مناسبت آوی برنامه جی امد خوازن ایره دا پیشوای نمر پیشوا قاضی محمد کو دا مزرینر 75 سالیا کمارا کردستان به دل و جان امج همو گله کردستان دلخواز و دلسوز نتوا کردستان یک کو جبو آوا کرنا کردستان که رنگین کو د صد ناو د همو پیکاته به آوا کی ریکو پیل صرف سفره حوپار جیان بکن ام 75 سالیا کمارا کردستان د کسایتیا پیشوا نمر قاضی محمد ده همو جانگورین آزادی کردستان مالبات شهیدا تیکوشرین آزادی کرد و کردستان ده هر دورین ولاتی جان دکن پیروز دکن ام دبیجن سنگره کو امتدا سر بکن بگهنه ماف خوی انسانی او سنگره کو پیشمرگه و گیری دا شروان آزادی همو او رنگ و شکل و شمایل ما دوی موزی دا ده هم بری همو تلسمین قریج و خیر نخوازی دا گیر کران بلا راوستن جاره کردن چه دبه بلا ببه امی نهیلن کو کنگ لسر لیوین داگیر کرا چی بیجبو کو گل کرد بکویت جان هودو د کلیا داوی داجه ام بیژن براتیا گل کرد و کردستان اساس ترین خالا میا هری پیروزه و او وید کلین داوی داج به برسه و هری مزن جبر کو اید سیستم دنیای جبر بر روناهیه کی وده چه گلک تشتینه
پیام خوش چه دبن او یکیتی به چه ببیتن وسیله یا وی یکیتی جی دامزراندن 75 سالی کمارا کردستان ام برزداری و کمارا خویا پیروز ببیرتینن و چه قصد چه روز بروز روناهی ددت تیریجا آزادی به دست خستنا مافی انسانی مافی وی گلیه روناهی تر دکتن ام برزداری ببیرتینن گلک شانازم که ایرو که دو کسایتی پیروز به سر شاشا مزوپوتامیا دبینن که به پیام گلکی گرانبها ام دبین هر دوری کردستان و دیاسپورای دا ایرو که تین دنگ مزوپوتامیا دنگ وان کسانه یکو رابردو یکی گلکی گرانبها تیرو تجد ناو ایش و علم و خوشی و نخوشی وی گلی دا جیان کرنه حتی رجا ایرو که جی به وی بریاره جوو به دست خستنا ما فی گلی خواه تیکوشی ندکن به همپانه دناوا خباته که گران بها دانه در روشه که آورته و کرونایی داشت ام جیان دکن بله هر کسی بزانه به هر چه قاس کرونای همون رواهی ده قفص دا را گرتیه لی داگیرکن کردستان دناوی کرونایی داشت مخابن و صد مخابن و وحشیت داخوا و قریجی و گماری خود سر گلی ما فرض دکن دخوازه فرض بکن یادن جه او دستین قریج و گمار جاره که دن حول ددن خورتر بکن لی بلا باش بزانه بند دوی ساعتی و شون دا پیلان قریج و گمار ایدی کلا کسک بلا نکوی تاویت تلسمی دا کووی حسابی لسر نتبا کردستانی بکر بوان هستانه بوان نرخاندنی هر دو ماموستاین عزیز از جاره که دن همو بینرین تلویزیون مزوپوتامیا سلاو دکم کیف خوشم که ایرو که در رویم گشت تیرو تجه از دبینم از برزداری سلاو دکم به ناو خواه و ماموستا گرناز کوچر و حمیده دلا جاره هلا ماموستا جان دست خوش بیجی تولا دست خوش yani axaftıncı hüner ki tusanı herkes ماموستا کوا از او ام خالو خارزینه جا خالی ملی پشت منه اجبروی که اصلا کی بیمنه تمزانی مثلا هنری ده هنر هبن ماموستا جان اموان سر پرسکیش و می بحث سازه بکره لجیانما تجی و پرسکی دیجی جمع مستگرناس هیج بویته از ویجی پشتی مثلا سازه از بیجم شخوا دمی ما بر بدای بونه ده چلی امهنه که زیده کنه ایزناوال سر هوا جبو که حوالی ماشی لسر برنامه تماشا دکن یعنی با عشق تماشا دکن از وی حسی دکم و از پشراستم جی و گلک هنرمنده مهنه کساتی هنه سیدان ملا قاسم لفرانسا بمرای خیرهاتی سر چوا هنرمند ظاهر لورانه بیوار تو گلک کساتی دینه همو یک بیک اون بخیرهاتن از بجنه خواله هم برود دوینم مسئله سازه ماموستا هم هنه که بچن سروی مسئله تا دوام کر آن تا دوام نکر من جیهشت زودا جیهشتی یعنی نویه لدما مرو جوانه همه بگره همو جوان هنرمند زانم جاوی دمه حواسی من جیه بو لی از چوا گوت گنده استیدم گنده که مسلمان بو از چوم ندیسا جمع گوت از خواه سازه که دگرم از چوم با کسی که ساز چه دکر لگم گمه چارشیاش جورد بیشن دوی داره تدی خاله من جی او ناس سکرم خالانه من جی کرده ریا حقن جمرا گوت گو هر بیا جوی بیا صور بینه دنگی هری خوش شوی مجی بر جمرا چه کد ام هاتن تراکتور سیار بو او پسمام ما ایرو میوانه منه yani vay bana Muhammed ay. Sürprize ki hoşa. Siyar bun. İjam melle tedi nabe nabe şimdi melle badayı da bu. Evci siyar bun şimdi rahani cari hadi kurru yetiştiki ve da. Kurru az çoğu da. Ve yetiştiki. Harabe. Ha çima mı koyas ve da. Gotte da okay ferişte خراب है. يوم اس قاهري مقوى كتال سر نوبكي نون بسين قاهري جي بيا مقوى اصلا دوري كات مبرچو گند گشتا قط اخر دوره و ادي طاويه جهان ور لهين جناتي مثلا جا او ساس هيجي هي بين جو 3 ساله هيجي هي براي من علالدين زمانه كتاب روجداي زوجي علالدین انا ارانجور لی استانبولی نه دست الجمعیه لی ادی نایب کارانی کما آزاد شی زمانه کی
چون نوا کما عزت شی لی او ساز هینا جهل برای خورا کم کوبه شیرین تکن مزید gerek ya brastici gerek ya bu mine mamsta ustad اره هین هی هم لجمع على الدين هین هی لجمعية يعني مثلا ساز او يعني تكليا منو موسيقى هناك هبو موسيقى لفيدرا دما مهرجانا يكم ده افولتور موسيقى ده اجي جوريه ده يعني 10 ساله من مهرجان ده جوريه ده جيگر لفيدرا مهرجانا فولتور موسيقى ده ا 25 ده جي وك نونيره جوريه يكم من مهرجان دا جيگر yan parik duvarı vecay da şu an lekoline kimin heyim gavatın ve navdan ez dixwazim bahsa Mehmet Hayri durmuş bakın boynu per giringe yani 1978 da ban me heft kesakır la amede bu ez çum دلیل دوغان تدی من اوجنا من ناس سكر دلیل دوغان هات بيشامه اسبرم جي هفديتنه ام حفت كسبون مهمت خيري durmuş mera gotuna çermsora got çermsor dibêjin bimirina her kalekî mera pirtûkxanekî me dimire yani kütüpxanekî me dimire em ji we tu karê siyasî naxwazin tê kevin nava gel kelepora gel çi heye çanda gel çi heye bicivînin binivîsînin o li ser viya ez xetiyam hatim mijê yani çiyayê Dêrsimê bigire heta çû gîş çiyayê Tendurekê ez li Zozana geriyam min yani qasê 1000 rûpelî civan 2 sal û nîv wisa lê wê çawa ez hatim girtin hevala min ji tirsa giş girt şewitan yani ez hatim avra min şikest bû îşkenceda min îşkence ji bîr kir ew keda min hat şewitandin ez rûniştim wekî zaroka giriyam îja wê çi hatim vira Ewropayê hinek tişt hatim bîra min dûr ez vira ji ketim nava kala yani bi gotina ez vira pêkenokekî bêjim min kal provoke dikirin îja min kalekî provoke kir kalê ji min re wisa got ego law te ki zanî tiştek min heye koka wî de erdê da yani rîçalê wî de erdê da orta wî de kerî da serî wî de diya te da got çi îja tu zanî kalê me tiştê xweş dibêjin ji bo genim dibêjin tu zanî genim herkes dixwesin bo genim îja li vê dera hinek tiş hatin bîra min tedî du ewk derketin wekî du beş derketin çavkaniyên çanda gel yek çavkaniyên çanda gel du lêkolînên gelek bingehînin ve mînak Perwîz Cîhanî li ser çanda gel yek nivîsî bû gotibû eger va pirtûk li welatekî derketiba wê televizyona li ser viya bi kêmasî sed bername çêkirine yani ew nivîsa wî hêj li va min heye yani lêkolîne min tiştek ji xwe nekirîna min ê gel civan diye bes hinek ciya da nifir henin ê minin yani nifir carna başin yani karê min ez viya bêjim ya ji heftê û yeka vir da karê min li ser lêkolînê û tiştayê yani ez dikarim bêjim gelek spas mamsta saeta te xweş dîka dikim mamsta gernas pirsek şandiye mamsta dibe silav ji bo mêvanên ezîz mesela mandana û kuruj kurê wî ji aliyê şivanê astiya gêz ve tê xwedîkirin û mesela xewna astiya gêz ku li ser keça xwe mandana dibîne rast e an ne na ew niha li ser Herodot jî gel tedî vê dera cîranê min henin du hek profesorê Yunan jî henin lêkolîn jî henin yani gelek lêkolînê dîrokzana jî henin yani Herodot hinek tişt wekî çîrok nivîsînin yani tiştekî wisa tune ew çîrokin parîkî hinek jî çîrokên
فارسانن فارسان لهو عنين بوكو كروشي خو مزم بكن تشتكي وساتون يعني نوساي بس الزواجها كامبيسو مندانها مندا من بكاراني شو كرد مندا دبيش مندانها او تشيروكاوي تدي هنك تبلهبها يعني اشتياغو چما كيچا خدايوي يعني ميناك بابي اشتياغو كيا خارس يعني كي خسرو كيچا خو اميتس دابو اوكي نابوكوت نظر اسوران جو ناوي وداري كربو ساميرامس گلكتي ناسكرن يعني اشتیاگو اساس خود دخوازه که چه خواب بده جنرال هکی لی هنک دیروکسان دبیشن کوین شوپیه کی وان هبو گره که چه وان یعنی او بخوا که چه یعنی به که پادشاه کرا بزوجه یعنی که چه وان به یکی که کرا یعنی قراله کرا یعنی کره قراله کرا بزوجه یعنی ترادیسیون کی وساج دنوا میدان ده هبو یعنی مثلا مدیا پاریکی وسایه یا او تشتی کو کروشی مثلا چیروکا کروشی مثلا اوا منگوت اف خانفون لسر جیانا کروش نفسی یعنی ویا هم آلمانی هم یونانیه از یونانیا و من هنک یونانا پرسی من دا برهل هلا چقا راستاتی ورگراندن پر راستاتی ورگراندن پر باشاتی ورگراندن yani bakwa haysid rumpele vaya le nivi Yunani nivi Almaniye eze Almanya vi tekim Kurdi mi dest pekiri çünkü Kurdi ne nizanım eze vi tekim Kurdi bra herkes buxuyne devra da jiyana kuroşeyi devra da bahsa çiroke ki vusa nak yani tüteri de çiroke ki vusa tünne yani henek tışt نها هنك تشت مثلا امبيجن فردوسي تدي وديرو وادب وجايا ايران خواندي وجماعه تشيتر زانن فردوسي تدي هنك جيروب لافاني او اصلي دهاقه دبيش ج اشتيا قرد بيش يعني جيروكا كي لهواني نها اي ما او جيروكي داغر كران لهواني يانجي هنک کسی قاشو دیروکزان جبر باندورا داگر کران لهو آنیه هنک انسان میوانه دخوینه بوان باورده که تشتکی وسطونه اشتیاگو لبر دست زردشت خوندیه خوندکار ماموسیوی زردشت بخویه باوی اشتیاگو که خارس مگاوا دنگوت یعنی گره هر کس به پرتوکی بخوینه به زانستی اثبات کری که کاوی ویشتاس با ایدا آوستای دا درواز دبه که خارس بخویه یعنی که خسرو بخویه باوی اشتیاگوی جی لبر دست زردشت خوندیه لبوی وان امروف انسان جن پیروزن یعنی تشتکی وسا تون لهب آنینن ام تیکا من جی انسان ایمه جی دیروکا عربان فارسان ترکان تجار باور نکن یعنی تو دا یکی که باوی تا کشتی به بس نا باوی تا ناده راستیا باوی تا ودشیره و نه باوی مکشتنه کاله مکشتنه ولاتی مشهوتاندن چوال سر دیروکا متشتی راستن بسیم دوی ام چیروکن بره اول چیروکن باو کاله خواه دستان باو کاله خواه بخوینن دوان دا هنک راستی و شرطینن yani mekavadın got mesela en bahsa meme alan bakın meme alanda çı dibêje ez hema mînakekî bin têda dibêje ji bo ku mem bigihêje welatê bavê zînê gere bi mehan rêva biçûya yan jî bi siyarî biçûya bi mehan dibêje navbera Ekbatanê yani Hemedan û Sardesê 3000 kilometreyê navigasyon tune tiştune tu bi mehan jî tu dikarî herin bêviya divê derê qesra mala bavê zînê deryayê dibêje Dicle ne deryayê
لپیش قصر عالیات هستی دودیا گولکی هی گول یعنی دریاچه کی هی دریاچه بقاس 200 متره برایاوی هی بقاس 400-500 متر درجیاوی هی strana da goleki wasa merut karite ki deryaki mezinci yani strana derbaz mesela dibêjin nizam 366 oden nizam 366 deri dedi meme alanda derbaz be tamam hani perçifandi le de qarsra Altemis'e da yani nabe qasri Altemis'e de ve qasri da bedehan ode heye yani bengehe ode hina xuyayı او هنك ستونجي لبينن شو تدا جريا تدا رونشتم يعني لو دري قال لك اوده ليه چند اودن ازوي نظام يعني هنك راستي هنن تشتكي دنن راستي تشتكي دنن يعني او ديروك ايرو مثلا دولتها ترك جتفجرا ازاديرا terörist beje. Eğer tevgera azadi tek beçe herkes diroka Türk'a bıxuyne ve beje tevgera azadi terörist. Xumeyni herro insana darvadı ki. Civana darvadı ki. Civanı besuçin. Sıbe eğer Kurdwan da bibin herkes ve bejin Ayatullah'a terörist darvakirin. Yani evanaha dirok bu sayı gere em hinek rastiye diroki bibinin em her tiştin nivsandici bavar nekin. Yani hani mesela gelek dirokzanin Avrupi henin leser Herodot, leser Kasitas von Kindos, leser Brulax yani leser bana dekodin çekiliyor. Yani mesela yeki ku doxazı Naveroka ezewi wer gerinim kurdi Naveroka nivise bestuni eko Almani dizanin dikarin leser interneti bestun bilivsinin jixwa otomatik derdikeve Robert Rollinger heye dirokzane Avusturya'yı yani leser diroka gelek tiş nivsandi ev nivise ve dereci gotin bu gotin var garandiye Almani yani henin gere em tekem lekolinin kur ne kevinin emna gejin rasti kerem ki صحت خوش مامستا ساعتها تخوش برسا ضوية زشتا بكم او جي مامستا امين دبي سبارتاكوس دبيجن كرد راست آنه نها تو زانه لسر ويا من قالك تشت خواندن لي ور بلجه بنجهين تن لي ام تشتكي تزانن دما روما دا جي كردستان جي يعني جي كرد koçberi Avrupa'yı bunun gelle kes ver kole girtinin bikar aninin. Em viyat zanın le rast meru beje Spartakus kurdu ne kurdu gere yani belgeye ki zanısti desleme da hebe em iddia bakın yani iddiayı olsa henin le çıkar rastın. Em win zanın. Desti de sağla. Hamsa brasteji az belki dibejin tenitiya min neşkes diye bu ara mamsta kava eğer gotine kitabe bejbu mamstayın me davya ve em be strana ki mamsta bengin em xalaskın. Yani mamosta ez bavrım de çarçıve ki terütücü da erçiqas van mijarana gelek kuru direjin jiber vakt dibek ku hinek jara mero acele bike dibe hinek jara kelecan bi izni nedetin şxu hatta sıbı deng bike mamosta ez derya ya biya لکولین نویسه و لسر ویژه و ادبیات و زمان براستی مرو تیر نابیتن فقط اجید خازم ماموستا هنه که لسر روش زمان کردی یعنی جی ام سازی و دم و دزگاهین خواهی دیاسپورای شوا کانبن زاروکین خواه تشویقی وی هنده بکن که سازین ما بین تجکرن جبر که هناك امکانم ببیجن سیاست اگه قریج دمشیتن یعنی زیادتر میزد کند دیاسپورای داجی او اشقا زمان داگیرکاری مخابن روز به روز بچه پیشی امی چوا کانه به ویت تلسمی بشکینه کوز گلی خو و دولمندی و زمانی و ویژه و ادبیات گرانبها
امی امکان چه خدمته که بکن یا چه پیشنیاره که امکان بدن وی گلی کو هی زیادتر ام دنوا سازی و دم و دزگان خود زیادتر زمان خودی در بکن اگر کو انوی زمانی باش فهم نکن به گمان امی وی دیروکا کو ماموستا آنی زمان ام نرخاندن کو هاتن شروع کردن امی وانه نحسین عین تشتی کو ماموستا میناک جیدان کو سردست صبی دوست ببیجن اوه تروریست بنیان اوه طاریب امی مدحوان بکن راسته اگر کو وی زمانی ام نزانم وی دیروکا بنگه هاوی ام باش نزانن امی توشوی نخوشی ببن گلو امی دیاسپورای دا یعنی بگشتی کردستان با کورجی چکا به اسیمیلاسیونه که مزن هیه اگر دت نو تبنا جواکی داشی مرود کانه ببینه که ام بون شاهد گلک تشتا تو میزه که گلک روپلین ما گلک و شانین ما نو کردیه لیت ده چه هندر دا بگشتی یعنی هم تبلیغات هم حتی بوی زمان سردستی مثلا میناک از دبیجم وی داویه داشت از میناک لبش مین روش آوا و باشور جی میزده که تعزیه چی دبیتن همو سرساقی عربیه ما مستا بنگی باش دزانه هنج دزانه باشور کردستانی عین وسا با روجلات کردستانی میزده که گلک روپل ما ایدی فارسی اوید کن یعنی باکور کردستانش خو برچه امی چاوا داین آوان بدل گرانبها جبو آواکرن و دولمندی ها وی زمانی جاره کردی که وکی بنگه که اساس داغاز بکن که گل مج وی دولمندی وی کوراتی لخو مکور وره وی زمانی دا آستای بلند را بکرنش کرم آخو او یا گلکی مهمه گلکی واقع داره به گمان ماموستا بنگیش وکی هنرمندک او پرسج و هر دیانه به هست خوبک هنرمندک بینه چکو هنرمندجی رنگ و دنگ و شکل و شمایل وی جواکا پیروزن به همو زاراوین خواه به همو او تشتی که ما بگیشتی آنین زمان بله کرم که ماموستا نه برای هر تشتی دوی گره هر انسان خواراتی که پرنسیب یعنی مروف زمانی خواه نه که پرنسیب وک پرنسیب مالا خواه دار نه آخوه بزارو که خواه نه ده فیر کرن درفت ما یدن تونه ام نه دولتن درفت ما یدن تونه گره پرنسیب یعنی لولات جی مثلا از بخواه لولات جی ماموستیا ترکی کرد لی از زمان خواه ده تجار ترکی نه ده آخوه مثلا تو بخواه بریوانی ناست که کردیا بریوانی دزانی یعنی زارو که غورا تجار ترکی نه آخوه از ایرو دکارم ترکی گلک باش بنویسیم لی از نفسی خواه به ترکی ننویسیم یعنی مگلک تکست ترکی جی ردکته کرنن لی به ترکی ننویسیم یعنی پرنسیب گره پرنسیب مکیه نه زمانه که ده پیواجویا هزاران سالان دا پیکته او زمان وی چا پیکته کارکتر وی ملت جی ده هندور خود ورد کرن یعنی هر زمان تیگیشتنک نرخاندنک جیهانی سر خواه نرخاندنک جیهانی یعنی ایرو دما ام کردی دا آخبن ده کردی دا رنگ یعنی کالی که می بیستان بلکه 30 40 هزار اشتی دا هی رحیوانج ده نوابی دا هی یعنی یکی که زمان خواه جی بهیله دیو باوی خواه جی دیله کالی که خواه جی دیله یعنی جب دیو باوی خواه کالی که خواه را حرمت ناکر جد دجمن چه دکه دجمن جبو که گلی بندست به زمان وان با آخوه چش دست وان وره وی دکن هر تشتی دکن زمان خواه شیرین دکن دوی به ترکی با آخوه پر با آخوه یعنی به عربی فارسی مرو دکار وانجی بیشه به ترکی بنویسینه پر بنویسینه لی کردی نا از مثاله که میناکه که پچوک بدم پروتستو گندیه که دما زمان کردی لباکور نو قدخه دبه لسیرته جامعه که پزه خواهده به بازار ده فروشه اسکر لی گوداری ده که تیجیرا دبیجه تو آقاسا پیف یعنی آقاسا گوتن به کردی آخری سری پیوی دبی تو گره آقاسا پره جزا بدی یعنی پزه خواه فروتی پری گشت جه دگرن جامیر دگری تی گون روژا دن لکره خواه سیار دبی تره پیش آواهی حکومتی آواهی سرکاری دولتی جوی خواه دگری لکره دخواه ایجا به ترکی دبی قونش پارو زرلا به ترکی زرلا زرلا به ترکی زرلا
خالتي دبي يهو تجوي حيوان فقير شنو قصدي يهو دبي نهار كريم اللي بتركي نصر بريمتون أذكر بربينم جذاب بدم يعني belki tiştekî piçûk e ama bi min protestoyekî pir mezin e yani gere em bizanibin niha yekê ku zimanê Tirkî bi zarokê xwe re biaxive tê wê meعنê ew ji diya xwe bavê xwe şerm dike ji baweriya xwe bi dê û bavê Tirkatî ez vî zimanê ji kesî fêr nebûm vî zimanê ji diya xwe û bavê xwe fêr yani gere her insan viya bizanibe her insan viya bike yani em bi xwe niha îro derfetê me perwerdeyekî fermî bi rêvebirinê tune yani derfetê tekakesî heye derfetê kom û komalayan heye divê em her tiştê xwe têkin Kurdî mesela gelek insan dibêje fasa min girtin çima girtin tu Tirkî dinivîsîne yek û Tirkî dixwîne giliyê te dike bi Kurdî binivîsîne yani heta ez geleka nas dikim Kurdistana serbixwe dibe dewlet bibêjim nizam çi dibêjim lê di mala xwe de yek gotinekî Kurdî bi zarê xwe re naaxivin piranî zarê wan Kurdî jî nizanin yani yekê ku Kurdîtî cîbê hele ku zimanê Kurdî cîbê hele têk diçe dihelle yani mînakekî piçûk bidim tu Kurdî dikare bêjî mesela em Kurdî û Tirkî çend hinek tişta bidim berhev tu tiştek me wan hevdû nagirin tu tiştekî yani tu kîjan hêlê da digirî bigirî mesela em dibên şêr şêre çi jine çi mêre ew çi dibêjin at avrat sîlah yani ji boî wan ew divê hesp çi ye çekekî çi ye jin ew e lê em wî nabêjin em dibên şêr şêre çi jine çi mêre yani tu tiştek me hevdû nagire em çima gere dê û bavê xwe cî bêrin bi wan ve bizelik vê dera li Swîsreyê pardon Swêdê li Swêdê mesela wê derê her gelek û tê wê derê dibêje gere berê ewil bi zimanê diya xwe bixwîne çima yekê ku zimanê dê û bavê xwe nizanibe nikare zimanekî biyanî jî baş fêr bibe yani ew bi wî ve girêdayî çünkü ew giyan bi wî ve girêdayî li vê dera ez mînakekî din bidim di meşekî de sal bawer dikim nod û yek wê demê de bû meşekî de keçekî Kurd nêzîkî min bû got mamoste min got çi ye got ez sê cara çûm kursa Kurdî hînê Kurdî nebûm Tirkê tevê min hatin Almanê tevê min hatin fêrê Kurdî bû lê ez fêr nebûm gelo çima em çûn rûniştin axivî dûra me psîkolog jî pirsî keçik piçûkî de mala wan bar dike diçe bajêr dê û bav wê çaxa pev diçinin bi Tirkî pev diçinin pardon bi Kurdî pev diçinin lê bi keça xwe re bi Tirkî de axivin dema cîranekî tê tiştekî dizî de axivin bi Kurdî de axivin lê keça xwe re bi Tirkî de axivin yani dema tiştekî ji keça xwe vedişêrin bi Kurdî de axivin lê ji keça xwe vedişêrin îja di pêvajoya salan da ev wek nefretekî di mêjiyê keçikê de rûdine keçik çiqa dixwaze fêrê Kurdî be ew nefreta di paş yani paşixana mêjî de rûniştî pêşî lê dikirin yani gere insanê me bizanibin yek û bi zarokê xwe re bi zimanê dijmin de axive yani bandorekî neyênî li zarokê xwe jî dikin li giyana zarokê xwe jî dikin li pêşeroja zarokê xwe jî dikin yani rastî ev e belê em yani pir em zêde dirêj nekin Sıhhat xoş mamoste dengê xwe vekir dengê xwe hevalê Hemîd dengê xwe vekir بله مامۆستا شەمدین تەلەفۆنامە دکێ ji bo yekê mamosta min dengir min nexwaz dengê tele silaw ji bo wî jî min got mixabin demê me ber bi dawîbûnê çû mamosta
دم برنامه 2 ساعت لی ام نزدیک 2 ساعت و 20 دقیقه چون براستی جی از جی تیر نبوم یعنی امکان هبه دیستا جی ام د پاش روز دا برنامه کی تایپ دیست ام چیکن ما مستجان از گله کیف خوش بم براستی جی یعنی کساتین و کی و پیوستن جبو جوا کامیا نها او زانیاری و او زانین و او دیروک و تعالی زمان دا تعالی چانده دا گلک پیوستیا نفشنو براستی نتنه نفشنو پیوستیا جواکا کردی بوانی که هست جبوی که ام هیویدارن انشالله ددمه که نزیک دادی سم هفدو ببینن ام لسر گلک بابت دنج نقاش بکن یعنی پیکا او خباتا تهی چاره کاویجی ما بحث نکرد جبوی که ام گلک سپاس دارن اره وکی دی مالا ما مستا مالا وی مزوبوتامیاتی براستی جی یعنی قابلیت مزوبوتامیاتی به کسی نوکی و یعنی دولمنده وکی ما مستا کواجی آنی زمان دنگ و رنگی هر انسانه که گو خودی قابلیت به هم گلک سپاسدار ما مستا کواجی گوتنه کی تهیه گوتنا من سرکفتنه دخوازم به هویه روزین خوش و گش و آزاد هویه مزن جلوس کن خوش هنه ده اسمان ولاته ما صدی صد امی بگه هنه بر همه وی خباتا پیروز امی حبل بدن هی زیده تر ده چارچوه خزمتا چاندی و هنری وی جوی ادبی ده خزمتا گلو نتوا خودا بن کیف خوش بون به دیتنا ماموستا زانیاری می هیجا ماموستا فیرگین ملک آی کوچ و هنرمند نافدار هنرمند دلسوز به کسایتی خو گلک جارا ما گلک لسر دکین وسا پیشبری نتوا خو ماموستا بنگی آگیری ما حرتم به پس ناکو واقعیت تاوی های حقیقت تاوی های ما دایزانین میناکین وکی وان ماموستاین ما پربن سرفراز و سربلندن لیبلا پرسامجی ماموستا وکی کسایتی هنری کسایتی بزمان هنریش بو سر زمان کرتاسیج ببینه زمان از خاطری خودت خازم کیف خوش بیم به هویه و شانه کدن تیروتجه خوشتر و گشتر هر ساغن بری ماموستا بنگی بری از گوتنه تبستینم من داهجا سهر ستران او جینهات تو درنگ هاتی حوالا سهر پر تشتین گرینگ هبون براستی اما اندکارن ده مالپر دال سر یوتیوب جی هر میوانی که امتینی جیانامه وان به جدا لکانال یوتیوب مزبوطامیا هیا حوالا که بخوازن جیانامه ببینن و ببیزن یعنی جبوی آرشیو ده کانال یوتیوب مزبوطامی هیا مامستا مجوارا جو بشینن بلاوی که آرشیو جی بو عربه ده داویه ده اجی ده بجم دیسا سری گلیمه لرجلات کردستان باجار ارمی ساق به ام بهوینه که ده دمه که نزیک در جوی تنگاسیا که زارو کنوان ده بنوی برفیدنه او بانگا مجی جگر که همو به یک دنگ به یک دست لحب خودی در که جبو که ده دمه که پر نزیک ده بکارن جنازه وان انسان به گناه که جبو باریه که نان برای خود دنوان چیاله مقابل لوی درجه مرن در جوان برناده ددمه که نزدیک دا جنازه ما بکنه مالباتا او دفن کن آخی سپاس ماموستا جان شبوی و بسترانا ماموستا بنگی امی داوی ببینیم لی آخافتنی داوی هم بگیرم بشرا کرم که ماموستا بنگی والله زي رخناك الوابكم کرم افتام ساعت ونیلی که وقت سنمی که زشتبون ماجی چند پلک خونده بود یعنی مکاری بود نرینه خوش سر گلکستانیه من دیسا جی مزبوطامیا تیوی دنگی می رنگی می ماموسته پرتشتی باش مرانی زمان تیر نبوم جبو کاوا جانجی پرسپاس از لیبورید خوازم تشتگناب یعنی تشتگناب برنامه مجوه گهدار کرد اری تمام وقت زمان جبلی سوجه ما وكاس سيستم جي مرو وجبير نك مثلا انا ايه حري ديجي زماني كرديني خلكي ماني درس مني يعني ما بس بلكي وقت تشابين تركا او كرد يعني او قل يا تليامان او قل لما دبستاني ما خوندني يعني چند جارا كردستان وك حريم راستي
ایریشین وقت داعش هاتن بالا خودی داعش جواک کنه چه کرونه یعنی چند کنه چه کرو باو ازبکی دی فرانسی خال نظام چه لاوکی کی نظام چه درکت وانا چند زارو که روجوا هنه کس نظام چی یعنی تشکی عجیب درکتینه یعنی خواستن تایبت لسر زمانی ما یعنی الکردستان سیستم آجی که او سیستم آنها جشتنه گمولو خوکیم ببینن نه نو زمانی مکیم نکارن چکی بکن اف زمان فقیره تنی زمان گندیای زمان بلنگازای اری نولوی لی کسی انگل دیاسفورا جیان دکن یعنی امنال دل ترکی یعنی تیت ترکی ما گوت یعنی امنال سوری نجی یعنی امنال تهرانی نجی امنال ایرانی نجی جبوه جی هر کس جمع خواه سوج ببینه انه زمانی ما هبونا می زمانی ما ناسنامه می یعنی زمانی مروتنه به مروتنه از وید بیجم و مالا و آواز فرکی خوش بو مبارد صحبتك جیکر و باتشن آنین زمان لیز بسرم یا نا نظام زمانی و گلک در باز بو تشنا به امین مسترانه که تداوی ببینن مامستا فرگین خدمت گوتنه که تنمایه اشتکی وهبه از اری زور سپاس ام بوی بنگیج ببخشینه یعنی ben zamanı تشتکی داوی مجی چند پلک خوندنی یعنی سودکی بده گلمه تشتی گرینگ eve راسته eğer geleme bu kadar sürekli jive برنامه بگره jivi گرینگتر تشتکی دن تونه جوار سلام و سرکفتن ام بسترانه مامستا جواب ببینه کرم که مامستا استرانه که تنبورا من بیجمش بو ما مستفرگین تنبورا ویناولو ازهار و ایش و او ملیهان دو گوت حرامه لی ولا نه حرامه از ما چی تنبورا خاکم اجارک دنو دوی دوسی سیدای ملاقاتم جی مامستا سیدای ملاقاتم اوشی ملائکی اولیا اوشی گلک سلاوی مجبوی سرچال سر گوتنا مامستا گوت دبی او دینی که دنگ سازه حرام که او دین والا یعنی و او مامستای که اولیا جی براستی از جبوی جی کرم که تنبورامن ره والا جیانامن تنبورامن درمان درد و اشمن جدنگ تسترنابن بگونه کزی جانامن جدنگ تسترنابن بگونه کزی یارامن از حیرانا دیدناره دل بنگیه و هر بوهاره از حیرانا دیدناره دل بنگیه هر بوهاره بگیری تنبورامه تو خبر یاره نایه بگیری تنبورامه تو خبر یاره نایه و مالا و آقا ببینیم خوشیده گلک سپاس بوه تجبر حبر تلخوه باقل ادانه هرچی دیوانه اگه تماره بارم توی درونشتی و کسو من خبر یکن دره نبیزه هذا فيسكال حاكم يخرج مال حاله الدنيا الجزائر السري وابيلكو مردم حیال ترکای اصیل نوادا بمینه هنه نوادا دین هیا هنه کانی ماشینینه بنزینه پیب رسینه آجه بر رب شبتینه
Evet tecbir devlet dairanın delay lay delay lay. منادي تذور البلاج وبلاعي وشفقي ومحشوع صاحب قدرته جلال بواحد الدنيا مديك يكيب قطيب قروب برك نطن غزالك كوفي كيلك أريدك وكجانيك خدا بگرنم روکی رمضان سحور فترق بتبك وربي مالوي من قول ما دلي مليون دلي مليون انا ما دلي مليون دلي مليون كي دلي مليون يا ولا مالا من مالا من مالا من مالا من مالا من مالا مالا لا لا ظالم لا 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 ليخ بار مليخ جافي دايد مرا بشار وحزة سيدون ليخ نيشان مرق وداغ مودول العديخ انت الشبقة سبير قولوا يقرأ كل شيخ أمسال خفي يربون لا دوري كالك براوا أمسال بحر ميان بابي برانا حركة سكات وتير العاشق برر ومكان وفلقي مرق وصديقي استمالي بوضو لا تقوص خشو دلالي دلبانة سكنة سلام عليك ونبا سركب ربي نكتاشي حينا بنا ونبا ولا بشياي جبیر نکن کانالا مزبوطامیا تیوی در گوش چاند هنرا کردیه بلا هرتم چاوین و لسر کانالا مزبوطامیا تیوی به